E te whataro whatu ia le tautua ma le au nanga si whonga o taia fou i le nei vaenga o le aso lulu o le aso it's a Wednesday of the week ia te tununga o le whiua maua le nei lao ma nei a manoa le lei ia e paaua we fo ia le tatu tautua ma le au nanga. Okay. Ua mawai atu ia le aso mafua ma le aso lua o le nei vai aso ia le ua tatu o ngā tutonu o le vai aso asa sfuma fitu ia o lono winga suma fitu ia o te valu aso o no tatu tau urola ia le kirisimasi o le kirisimasi o le pau le aso tofi o le vai aso lea lono winga o le aso tofi matu le aso whareile le na ia Samoa ia manisi vaenga o le lalolangi au taia o lava o le stofi ai o le verso fo pa u ia le kirisimasi ia matu no winga mai le te valu aso ta ia ai le o tatu le sofia sufitu le sutolu sufa so ia ona mai arole ia le neto sanga o te fatalfat i lau fita fa fonga sa mopo fe lava le mai panoa le nei lalolangi o lo e tapo iai faiva ia po e ngalue le teminei ia po e marolo po fe lava le me o le nei lalolangi o lo e au mauma nopia iai ia e fatalo fatu ia le tautua ma o nanga lo si fonga o le taia fou ia te oe Samoa e a fua mai lava i maunga te tele se ia pa ia maunga iti ia mai o lo tu o no masani tu le epa whaftai li o sua e tau puina fo i lo tu pa ia ma lo tu mamalu i le nei vaenga o le fiafi ina ua o mai fo i le po i sa ia i matou i le nei tu lalolangi o le fiafi lea e ua vave na po i sa ia le nei tu lalolangi ina ua suia fo i le tau le ngata ina ua vave o na mai le marulu ia ua mata fo ina matu le vaitau o le vave na o mai le po i sa ia e le teiteli tengi e lo ua fasi umina o mai le po i sa ia lefta vai zo tatu tengi o lefa to a tia le titia le afo le lima i le fiafi au le ua matua i po i sa lava ia le nei tu lalolangi o lo matu o iai ie o vai o au savali whawhetai awina mai ua malie le tala ina loa lofa e o lai ia fasanga tonu ina loto umaya Yesu le ua fai le sauninga e mauai le filemu whawhetai lo lava poto ua tala ina mai ia tutumu ai o loto ia tau fitonu ai ia fasanga tonu ina loto umaya Yesu le ua fai le sauninga e mauai le filemu io e o sa vali e o mai le lalolangi i le tangata malana e fai e whaatonu folau lo mātou ola e lau sa vali e taitai
i so se mangala e te whatonu folau la mātou sa valinga. Mai ai le amatanga o le tausanga le ua mātou o iai le whaiwinga. A o lau sa vali lea na taita iai lo mātou o. Mai ai le amatanga o le nei tausanga si o mātou o bia manuia le nei tūla le fiafi. Ma o le tatalo whaafetai i lo walofa. I lau puipuinga, o lau leoleonga, o lau taitainga, i lo mātou ola. Au lia manuia ia le nei tu ai tu la le aso lulu, o le o ngā tutonu le mu o le vai aso. Fia ngai fi au mga duenga, wa o ngā whanau. Ia o mātou mau fu le nei tu la fia fi ina umu. Mau atu ma ngoto atu le la. Ia ai o mai le poni sai le nei tu la rolangi o lo mātou iai, whaafitai i lo walofa. Whaafitai sili ta mai o le tongi o la pa ia, o le tauranga e tasi ai afe na e saunia ia whai ma whaolatanga ia i mātou ma le lalolangi atoa whaafitai tele i lea lofa ma leanga le lei. Ia pala au doa ngā pa ia fio mai e tautua lua, tautua ma au unanga, whaangangana ina, ia ma mai le whaapale pale, ia ese le babioleita ma le ioe. Ia a mai pēr e lau fiore to a file mu, mātou te ngā lue ai, ia e longo pui li i o mātou tangata, o mātou iso se tafo le nei lano langi, tātou malau fiore nei aso, i watu ia ngā luenga ma tiu te mawhaiva le nei po ina ua o foi temi whaaturanga ina e marolo ai, ia li ia lau fio i meo mwhai na mātou whaia mwhaatau nuina. O le tatalo ta mai whamangalo i mātou umalama. Beo mātou se ma leanga i le sofa o e suro mātou li matwhao. O le mwal awai. Amen. Ia manatu e toe momoli atu le ngā whaafitai sa mo ele nei vaenga o le aso, o le ua te afo le lima, io e fast food to 2 minute tali tu lai ono afo le ono, ia e taunu mai ai le tātou paanga masani, ia o afana o sifuru ma le lua, i tutonu o le Ayo Brisbane i Australia, ia o le tātou o fo i matatu paanga, ia le susunga ia tau ili, pei, chef tau ili, ia o whaaturanga ina ia so lulu tai tasi, ia po aso tofi na fia ngai ma ina fui tulangi o lo o to au maumana na fuai. Ia, ia li tatu nunga le tu e tau whaailoina le nei vai tau ma nei io e vai tangi o Kirisimasi, e tape nai tatu mo le whaaiwina o le tausanga. Ia o te tatonu foi, ia ua whaatumulia tutonu tō maota malawa. I ele ngata o le teu wina o fafo, tutonu, i o la au Kirisimasi ma o le whanau, ia o te tatonu foi ua whaita wina le tele ma tele o me alofa. I lalo, ia po le tau te whangina o fua o le la au. Wa ele ia se a inga whaia se la au Kirisimasi. E au noa mani ona fua, e se a mai fua hui e meo la mea la poto, ma mea fui e ila e te wale la au. Ia e te vai fui e tau e ma meo Christmas cards. Ia o mea o isi o pei o lea o tatu le vai tau o meo o mea ta alo tamiti. A o tamiti foi la. Uola tu whaaturanga ina le meo le mea ta alo. Ma le mea e te vine, ia, e o e tamaiti la i tiso leo.
o piu mana o e fai mea lo fai mo meu iPads ia mo meu io te tu nga me fa pena wa le fui ta te tiro te mon mawina fo ia ta ita grandchildren very young au ata mamai ile fatino ina o electronics ngai o le iPad o le iPod o le alava tu inga iPhone ia o mo meu tablets o ka o mea ata mamai ita mai tila ti ma u fa solo fo ina leo tu e mana na fo ai se long o pepera iti fo if to amana i mo choice au tupu langa le o te mini yo pia o manatu to inga mena eleni meta mo fie o le pe ua vave le meo le o le loa ta mai tila iti ta alo i mea o whanga ia o fo telefoni pe tau te whetanga fitu i tatu telefoni si te mia tatu young very young pe a whetanga si ta mai ti young grandchildren ia a whetanga si mai ia na tu vai to te tangata tu e telefoni fa ta alo ita mai titi ia mo swinga o le nei vai tau mana nei o langa o tatu o iai ona nei na matua i whaatumulia ai ia o le maota filongia ia pe uma o vaitele na sa o ai ia sa whaatau nai ia le whaaloalonga o le peise o a lea foi a le tumalo le ngata o le pale mene ia a o sa mo ato pi o lena wala awina i le asona nafi a o te lo ona tu atu sa wala awina i fo le tūlanga fo le leo le wala au lia tusi wala au lia pe tai ia toe a palava ia le fionga le li pale mia e toe wha manatu i le fono usua sa moa na nafi eli tape ia e toe wala au lia wha pitoa o ana neila len tatu muri mauina malava i oe ua matua i o lava wha sopolia muri lau i wha aloalonga i oe wha sopolia i lato le foi lana wha rongonongo atu ia pe o lea na toe tatalo mai ia le fionga le li pare mia ia i le nofo apule matumua nai vaenga matai fo i o le atunu ura tu te tau kuaina ia le mauto samu te tero temi e afo e whai aifa ia potpotonga ia mafontanga pela na lento te talo ai langa lesa wa ia tu ia sa iai ia poulaunga o le atunu iai lufi iai le umuenga ia na iai ia tuisa mau mai la ia whapena fo i pule ono se vai e sa wa ia tuasa hanu fonoso le aranto te talo mai iai le fionga li pari e whaatari si ta apea se i anga i atu ia se i alu se atu le au mamalu le malo ia na toe sanga i whakalono winga e le uma whaaloalonga ina ua tatu ina ua whaile lotu whai pei o le lotu whai una na whai iai ia le te unga o tangata e a fua mai iai le au le malo o sui ato fia sui fono i o sa iai mali e toa moli sa iai ia le tupua tamasese ia sa iai fo'i ia le papa ia le mai i le motu o salafai i oe pila na le na pa solo ia pena fai atu po ai lava le au le malo po ai le pale mia po ai lava ni sarka penita ai na fa mua lava le fai nga dua nga le tua ore tasi le me e oi ile leia ona va ai mamata mata tutoa ai tupulanga langa e foi isi to inga tangata piurong tam fai satia mele yo
ia isi tu inga te whaalonga tu le tala noa pe ua tam whai e satia le meo o le whaamua mua ina le au whai ngā luenga i so se mea a le atu e whai. Le fuilana wa ai ana nei, le whaamua mua o le sa whaia le taitai o le sauninga. Mua fo i sau lunga i whaalolonga e kāresia, whaalolonga e kāresia taitasi. Pe o le whato a whaasolo mai loa i le ao le malo, whaasolo mai loa i le fo i minista o le kapeneta, ao le malo, whaasolo mai sui ao, sau i kapeneta, whai o le te tele. Ia lenta tu whaalolo i tupe, 5 afe, 3 afe. E pe o le numera le na tele ina launga tasia le to tele se i o lava i minista o 2 afe. Whai o le tō wha oka ni ie. Le aise ie ama mai. O tō wha uma a i la tō e o fo i le ngata o minista, o sui minista o le tua ngai. E le foi lan tātou whanonga nei toi a ngina fo i le ngina fo i le whaaloalo fo i le tumalo o ngangai fo maunga. Tolu. I le taitai o le tua ngai. To telefoni si o le tua ngai sa o wa ai atu sa iai sita maitai o lea mai whale alopo. Ia sa iai fo i au tutu tasi. Ia sa iai nisi o le namlau ulu. Ia sa iai fo i le o mau. Tangata uma. Tele lope ai sa whalau malava. Eo o le tua ngai o le au tutu tasi. Ai o tele va ai la ta ilo ya o ne te u wata wa esa wa ia fia me ma au tele va ia fia me langa le te mi fia bo ile camera ia o tele va ia fia me pau tata tau yela va ai muri o le fionga malu le au le malo io ina ua talata ina fa uma langa ile I o te sau mai la u I no walu o te workout ia o te saula ua halfway o te amanafo tele me o umana ia o pe te o mai o amata o na alu whaalolonga I ai fo I le tuangai o nā lana o roi te o tonu mai a pe lua nei whaalolonga ai whailor whaalolonga na ave I le taitai o le tuangai ia fa solo mai fula ia le au tele I maua mala isi vaenga I lumatu ia ai pe o le tau whaamtatala mai na I la tau na matamatai ia nala o le whapele iai ia le iai ia ele ia fifia me o nena fisisiri atu I Tangata sen matu whale pui na wa aila ia ia familia ili wa ia tula epa ili wa ia fia me. Ia aina u wharangolongoa, lena ta ua uma I swafa. Lena ta ua uma swafa ui latu. Pe o le winga le nao le tala o le ua whaasopolia lava ia vaenga uma. Vaenga munimuli ia lena o ia malo, munimau, malo, whaftai le Pai muli ana ua pe ua abe fatasi fa longa na abe lenga ole ofisa fa msinonga abe fatasi na ole taitai na fa msino sili ia pe na parna fa msino sili na fai ia lana sua lei e fa misita ana abe la fa longa abe fatasi e ola to tufa itanga ngarugue o le official fono, o le official parimia. Na matua I whatofusi, e le ngata o le seleni, ia ai ua ngai fo I le meo le palapala malo, o pusa apa pisupo, ia o I lunga tu le siva, e vai sole e tai pofi, ia sua tari sua, o manufata, ia o halanga povi ia pio to inga tu langa whapena
ua matua i o lava ia ia tasi le nga me tatu te loai le fai mea ale te ta yo le malo io o nai me iti tatu te loai se ta i manatu tele i ona tangata le ngata fuila le ta ia ia malona io a olona i tu malo ia se io tatu fa talia aua lena te ena ia le fa lo na ave ia tu le pa mai fa longa ale fio anga o mai le tu malo ainga tai ile te tauna tia na mea o ian sauta mai lunga na ia te ena io ia se tatu fa longa la i le mele o te fai atu pe lua fe pala malo ma le tofa o kasi na avea i fa longa le tu malo ile te ta io le tuangai ave fa longa le sute ta a fia umala io le ai sesi o le pale mene ele io o ia i fa so anga ia ne loia anga ia ni fa tumtumunga o le officer sili o le officer pandemia o le officer sili o le officer fono fas io na matua i fa sopolia atoa ile fa so io ese le pe o le mesili na e mfantatu matawito a o lea lana pe o lea fai atu i ana nafi se tatu fa talitalia ia le toi ina le aua a fai foi lana te talia le fa alo ale palemia ai na ia te ena le fa alo ale fonga fetalai o lona winga ile te taulang talia lesi ai te ena lesi ioi ai se tatu mataitu si o tatu wa ai ia ni te ua toe wa come down le toina io ni te ua watu toe talia nei a pe langa a ola fa pe fisi ta vola na fisiringia ia le mea lofa ale malo na o foi matuila matua le na o ia le pauasia na talavule le na uto fa rongo fo de prokalami ai le io esere ngali le msa nei ta o foi la feme ile io ia le popole na mea ele manatu e o tu ya ele fa pera no te en ai na o fa lo si va ngal ai ngore tai io ina sauka ma lo pi tala ata pi tala sua ai fa ma tala ata ma io ia si tatu fa tataria la pe te ena le ua felia ia ma ia tele le nala tuai ia ma le palpala malo ia na mori ai ia lana le fa longa ia ale fo i le aso nafi I mean nei le auli i se temi ana le le auli ia le na e sa ole le ia le tala le ala o tato va ai o fea la e sa wai le li fo le o matu foi o vele ngole li le masina fai le interview tu le li o foi le ngole li le sata mo e mai o le palota o foi le siweli to mantu foi le siweli le na no fo mala lausa va i matitiva mantu fo le lato o foi le no avele lato meo le roadshow esa siweli fa matala fa mai o sa va i matitiva ala sit melen to va ai na lila la se fainga sa va ile na faina lila ia ai mata dia o sa va ia to na o nga ngai ai le fa pe o nga ngai fo maunga ato fo na o nga ngai fo maunga tolwa ia le te va ia tu o sto ina na sa tu to ia o pa o pe uma sau mai a opo o a opo o te tonu sa wore pa o te lola ina mai le ile
le fale lima masa ese mai nai I a opo e sawai le suafa pa o pe fa pe sawa ia le lan tatou vaai I le faatinonga ele se itu malo tele ele itu malo o le fionga I le palemia na matua I po le avo le tumu ma le to tele na ia tele lo pena ele feia fa per temio o temio I fo ile ngo fia me ele ia se me fa pena fai ele feia fo ise me fa per ile temi tu le pa nesse me fa pena fai I fia tau sanga ia na ia ele io o a fai na fai ele io o tu nga o onga le na va ai ele sonne e pe o ata ia samo tatu te faita wina ai le tu nga tai se nei manatu se sifa pe o te selule le ai ele o le na io o fo ia na la tura pitola au te tele ile fengore Li pale dia era tu sa o ai o lea o te tala no ile taua o mo meo o lea foi o tanga mawinga characters o se tangata e fai ma se taitai o se atunu o ana mea fatino o le fatino ina o io e ato atoa e fa maria ina le loto e va ai le aise me fa le tonu e oso tangata I lana mata faioi e uma ona tu iai e o nei me uma io o te fifilanga e tau fa pea fo I la ia ne tau tapenanga mea e tapena uma maia I le me le ngata le me tu le tangata o lana mata faioi a fa pea o e tu le me fa e uma le so tu na e te tatu te le fioso fai so pe o me va me na tango fi a o mai fo I le fa tino ina o mea fai le malo to ia le ngale tasi tau te va ia la to ia me o le well prepared io e le lei tapenanga e tapena le lei e le oso solo e le io e tofu tangata malona tofinga male mata faioi wo uma o tu le tangata male mata manga io wo uma o tu mata manga iai ona tiute mauna faiva a o foi la in a structure le malo po le hierarchy o le malo ilona fatura ina e mautu e mausali io isia e fu mele to inga it is a talent ele mau e tangata uma io ele mau e tangata uma I tu inga mea ia o le fua tatau o le fua le lei o me e tusa ma le savalinga le falanta tu ba ai nei na a mata tapena mai ana na fina o mata tu pio tapena mai tapena e o mai lana nei ia fa pena au tu sila foi tatou sa moa I le tapena ina o le vanga fai o avea nei ma malo e mai o io lava e o I le au fai launga e fa ia o mai ia I loa a fa pe o le tali malo ia tumua io I le ai ala se sui o pule o no oso vale io I se fatau o le ase me fai e manino la o tumua e tapena pe afa pe o le mal pe la ona nei o sawe I le na malanga mai io o le tu malo le fionga le li pale mia na malanga me sawe I fatino me ia o ai lale na la tu fatino ina ia le tali atu e le fa pena tali wana I uma ai na tuua ia te ai ia tumua o tumua na la tu faia fa filo inga na la tu faia
tali ia le whaalolonga na ina ua uma i whaiwina le aso. So ele tupu isi ele whapena le tapenanga le tapipi ni tatu ai uma i le taimi na whioa ia i le meo le roadshow. Yoe. So le winga na le tala Samoa i mea tau whale au. O le tāua ia o le tapenanga mau tutu e mau sali le sila fia ma le loa e le tangata o lana mea o le awhai. A o le tūlanga fōle le ia te peila whanong fōla ia tule. Ai tala no i me whapea. E whioso so whai ia lana vaenga. E le loa e le salite e le loa e lana e le heita pipi. Le me tū wale tangata e mese me whaitele whapea. Ioe. Ia tatu vai ti ngā le tumu ana leila. Ai na o a whaalolonga. E le aise bevesi. Ioe. E oso le tangata i le mea o uma on whatunanga ina. Pa i whaalolonga i le ofisa o whamsinonga, ofisa o le pāremia, ofisa o le fono. Na matua i o ma i ai le ngata o le tupe, pala malo, ai toi li liu ma ia le afo. Ele ita ia e fale ele tu malo, ma le fionga i le ri pāremia. E vaenga whau whai. Pe i o vaenga whau whai ar whatutua i le tu samu utasi. Na taua lunga i ai. I oe. I le lanta tu ai ki e fia. Se lau mo meo palpala sa pusa apa. So if we Tampa, I'm enjoying being with my children here in Auckland. Oi, wo atu te malu i Auckland. I oe. Ia ole na le ua whaftai malo le so if fata ia whaftai o na ua i o atu nisi o winga te whaikirisi masi na i New Zealand. Ia alo fatu le tautua ia male au nanga na ua enjoy your time with your grandchildren. Yeah, and your children and the rest of your family. Alo fatu. Ia pe ole na. O le taua le nasa moa langa o neimia. E mo ia o mo meo whaalolonga. A o mo whale a onga. Le winga o le tala whale a onga. O le tape nanga. E o oa ilo ia. Lea i tutu mo le tamaitai. Mo tamaitai lo ia i tutu mo le mga whauwhai. Na pa ia iai. Pa iai whaalolonga. Ioe. Ai leni ta mai tupe sore na halu sore. Lima afe le aure malo. Tolu afe suiao. Pa solo e ministata ilu afe. E ka le sia ta sita ilu afe ta iafe. Sore. Ai tasi se ie. E tui te apio ie inda tu waina ave fo ili whaalo le ta lolo i tutuila. Tui ngā saisi ana pu lai, pesila po a te isi o le saisi lena ave i tutuila. A o le tui ngā saisi ana lenta tu wa ia iai mar te tele o le me meo ie maturang whapena. Povi na ta iai sua o le fo manufata na ta isua anisi. Ioe. E sere mata ngofi e ui ino tele I mata te sawa halfway le I whamoe. A wa lava le na awhana o mata nea ia umaro usa o rofeta pokala. Lava na matatoe whamadia ina e lota ita loto malata wawai. Da te mata wina le lei ia le ngaso longa o le whamoe. Mori atu le ngang whaftai I le vaenga fo I le fionga le palemia ainga sa mali toa ainga sa tupua ainga o mavaenga partonu sa ese ia mali mamalu le tumalo o le ngai fo maunga numero tolu ia mali lato fa mo tele lo ai lo lato sa afi mali nganga fia ne ua whapaleina e Samoa ave whaaloalo I le
e fai mataita'i o le atu le fionga i le li palemia ia lo latu sui so ele mamala ona li lafu ma nei ai o la tava ai o la tava ai nei ai uma fo i to tele sui o le HPP e fo i nei sui tu to tasi i to tele fo ni sili awai Paula na tangata ta ilo afa pena va ai atu yesesi fa ilo mai o tele va ai tele taula va ai ia tu le epa ele taula va ai ia fia me ele tau va ai le sui te tai ia e mon sa o vai ai amul ma sa ai afa pena e vai ani se sirto toluna fontoi o te li va ai si sirto toluna e na ngina lapa fa longa na ave ia leni ta mai fa longa na ave ile suite tai o le HPP o le tai o le HPP ia mare tai o le afo ile ngore si van fa fai ale le tai ai fia me ia le nala sa wala la tau mai mata tu male o te le vai fu sisi o to lu na ele lope ai se ale me na le mafaina le o ia ai o le ua latu vala ulia ele I fa pena ngata le vala ulia ile tusi vala ulia au le mtu vala ulia mutu ai se fionga ai se li pare mia na nafi ina ua mai al fono ia le la o te va ai ele I ia paulina o le mea ai se tatu va ai I la utama fo le na te ena ia fa lolonga o le asa na whainga o le afa I meia pe atu atu tangata e momori atu ia whalolonga ale tu malo ma le fionga li pale mia. Ioe. Si o tatu wa ele man ia la lon te enga o le ainger tai. Batu talia ia le talia ia savai. Ioe. Te ena lo le melea. O te tauron whaatonu mai ia. Te fa foi uma mai si mei na watu no foi mai malanga mai tuila ioe na sa fa longa pia mau fa le mavenga mala to uma pi uma ele kili vai na o mau no vai pia kili vai a fa no mavenga ioe a pizza longa te sia uma lava sui uma sai ia ona ole tumu o le mea, ia pe ua le ta miloa e ma le mau atu le camera ia le to tele o I lato I la u tau whaalongolongo atu na pa ia malapa na o uma iai whaalolonga ioe talo fai e se le fai malo le lei e se le fai malo le lei e le ngata I le fai malo le lei tali malo le lei tu te lo taulanga e taua te le mele o le tali malo le lei. Lango le whamatala ele tuspa ia I le salamo e luas fumatoro. Si tango si amata mea maili e whaimari salamo e luas fumatoro. Tango ni whai tau salamo e luas fumatoro. E whaamatala I nā le atua tali malo le lei. Aoina addressinga le atua tali malo. O tā vita oai. O le leo mamoe. Ai whai maila tā vita. Oie oa. O loo leo mamoe le lei. E le ngata o tā vita o le leo mamoe. Ai whai mai ia I tawita e siri atu le leo mamoe le lei o ai o Yehova o leo mamoe o ia e le aise mea o te mativai e whaangorenga tango le whaitau o Yehova o leo mamoe o ia e le aise mea o te mativai pai e sere mani o lominga e provide
God is a provider. E na te whawhanga, na te awe le mea o iei le waumua, e ta oto ai. I le ngata i na whawhanga, e whaainu, e whaata oto, e leo leo. E te laulau mai mea ai i luma o e ita mai i ate. Ata mauso teni, na e arula i whaitau le salamo na. E tasi ale upu e te whamatala i nai. O le tali ma lo le lei. O le atua tali ma lo le lei. E whamatala i le salamo le luas fumatou. Le lau tusi le nai luas fumatou le salamo. O inana te whamatala ino ia te oe. Ia e tatu. Le ala tatu te vai e mea ia. Ioe. Mo ila tau e whai ma lo le lei. E tali ma lo le lei. Na watu. O le wala aulia na watu na li la. O ma lo. Ale fionga i le li pale mia. O ana nafi. O talato nafi. O ma lo o wala aulia. Na watu. Na wala aulia. Ele tu ma lo a inga le tai. E whaatino ai lo latou tali ma lo le lei. O mai se i o tau, mai mo mai. Ai se i o matu whaalolo atu. Ai se a, ua maua lunga lau tau pule. Na whaatia e ai le sui o le ainga le tai. Se i o matu mai se e watu sa matu whaafitai. O sa matu whaalo alo. Ina tango le tue whaitau i le salamu e ruas fumato. O Yehova, o lo leo ma moe o ia. Ele ai se mea tango ni whamatala le upuna e le se mea o te mativai. O lono bi. Provide le tua mea uma. Mea uma. Ioe. E peye nai abatu nai narrow down mai ele faisalam. Ele faisalam. Ile upu. Ele ai se mea o te mativai. Meaning, provide ile tu. Te whapena mea ia tupu ile ainga tai. O le mea o le whai malo le lei. Tali malo le lei. Aisha a fua aisha. Ina uanga le lei le malo. Ma whaati e ti e lo lato sui. O le fofonga feta lai. O le ainga le tai atoa. Ioe. Mea lana e le loan me o tangata. Na te nofo mato e te ioe. Se whaalonga tilo e masani ana ualu i mo meo tere avisi ana matu ainga o la masani o te le to e alu ma se mea na ualu ma usisi o mea umai au mai e ei whainga e mwhaino tu e whaafu ia ai tasi ale mea o te anma e tasi ale mea o te anma o lea o le whata maali i a se ainga o se sua e au mai moa malo ainga. Pawana me chama isia. Leanga o le mea fasili o le fatamali i al ainga. E le ta tau no tatu fatau nga vale iai. Ioi. Po o a mea uma pala le malo o le tupe na ele mo peto e abi uma. Wa ia upu e fai ai. Le matutiri i o mai e o le pefoi o le si o le ngore si o le si alofa. Ioi. Pefoi e bena matu mai e o sosuani. Ele o sisi. Ta o totu me ia au ato e te temi o le tatu tama po le tatu tina. Ioe, ua peu wha mawai le i taitai uma le wha lave. Wha tatu ainga nei. Ioe. Ai le la ua vea le sua lea. Langa e le mwhaine te uto wha peu le mawhawhau. Ai langa o putonu na. E te toi wha fo ia lo se whatamali i po se sua se ai. Ilo ina luana. A ele wha avalvalea. Ioe, ia, lua mea, o le lua i o lota whaavale valea. Ma lota le ilo se mea. Ioe. So tu sala pe te whaafo ia, ma le telo mea. Ai pau a leo le mea, ia e talia. Ioe. O lea, o le whaata mali. O le whaaloalo se ainga. E ala i se suatai. Ua avatu i a te oe. Pau ana me te oe. Everything else
pe fa foi isia le nga fa mo le la nu o sa mo ili le tau ke le no fa fa yo pu li o me va tu ni loto e mai lo o upu e fa tu le ai a e alu lo e ave so se fa ala la a tu e fa wa masania tatu mo me o ainga fui tanga te no fo api 50-50 a fa pete ala tu male lua fe e tu la ainga le fe to me le fe ia te le ala le mafo le ala le wino le ai o le me fa mala mala a o le ainga pot fa mala io che vanga nasi te tele mo me no mo me wa fi anga me fa pena o si la iti a fu le va ta tu ta te o fi so di ainga io le o la una me fai a o walu ini fa la velave o le matu ainga ale ala a vatu le fa la le mele e to e pa ia ila to tala so te pa ia ila to tala ia sis fi me fo ile su mai le su ta wi o la sana vai fa le mafau ile to inga le mafau le io a pena o fai atu e mana ia pena fa pena to fa fo ia ai o le sau o mai tal to e tala i mai lungo pena fa ilang aua o ana te fai na winga pa a fa pena o le sau pe mena to o fesili ia fai longa to ina le ma to inga poto le tala ini ma to e fesili ia i lapa o a fai longa tele ina timo to ina le io a i foi la o le o tatu loi tangata o mai muli to ina le o le to inga fai ai io o le tua inga fai ai o le e fai ai tangata nei a le o fai ai tau a le o fai ai io to fai ai vale ane io tu te fa no te ira va o tele fai ia tala ina i tama no e ave i ai tu faanga fai ina i tama e to e fa foi ona e ai a wala pala yana ko ki nga me lo makasori fa longa o to le tala ilana tala le fa ia pulo mo fai tama o e fai o e ame me ia to e fa foi me ia le tele me ai na matu ai te musu talia me ia langa isia e tam fai e ta puni matu oni o matu to tala ne mai le on mafafa mai oso le mea so tatu va ai la tatu samo oso alta malo fen mai o le ava tu fa apele well in other words I can le refresh le tala o fa fo ia aisia langa e o mai me e fa apele matu ia o ni o matu tala i me sa o ko ki kau kala ali i le fa o to inga fai ai la ia ale fai ai tauipu e fai ai vale le ai maseola fetu una atala no me fai me e sa me fai fa porkiki e se alo avatu o fa alo ane o fa alo no fa porkiki la fa porkiki o le ita ile turi fafo fa li ai aina te leta li ai le fa alo le tu malo e le se fa alo ale fon fitalai e moi dai e tonu pat o le au te lenga o le tu malo io ia si tatu fatatali la si tatu talia la ia le faro longo le so io ai ana fa pela o e makangala pe angale ke na fo pe angale te na le faro longo le so ai sia le anga e faita wina ai la lona mafau ele ai ngere tai o ai te o ai talia fai tu fo e tau sa o pese
Ua talia lo le whaaloalo nei. Whapelo ma la inga tai. Oka. Ali. O ai ka liari a oi ke ia nei. Ea. E se unu matu whaaloalo na batu. Whai atu ai foi. E sa o le tala le whai atu. Langa lela a whaitau mea tangata. Lea o le a whaitau mea tangata. Ana le te ena neila i le whaitau la na ai ngartai. Talu ai. Le sau fua lunga. Whamatala fua. Ua i loa i le vaa. Ua i loa i le la titi tele o le mafofau. Ua i loa i le ai o se ola fetu nai. Fua i luma, fua i tua, fua i lunga, fua i le lo. Fua fata amilo. E sao e la mele la whaipea. E matau tia le me tau o le lesa. Ai atala noa mai nei I mo meo lauia. Tasi le upu te le tue fifalonga o lungo o nei. Te le fifalongo iai. Langa e se le motive na whaongai. Le nganga i le si la toritio le li fōle sa mai langa le tio mai. I no fong whamatala mai. E whapio o le malo fōu le tu lai mai nei e la tu te whatutua na I mero soifua o ina le le. O nei le ni a o. Ali o fea o ise le leo ni awa. Leo te whai atu. O le mea le tau mawhai le malo fōu whamatala atu. O whale a onga sili. E a mata mai tu tonu o lau ainga. O whale a onga sili. O le lavo le taimi mamatu. Wa ana lava le taimi o tula epa mamatu. Wa le oki I whale a onga. O ti I le doctor. O ti I le master. O ti I le PhD. Ia, ma le BMW. Ia, pe a whape I se whainonga whapena. O ti uma I le mea. O lea. O le ita tu le tuli I whafo marifono. Ai o atu nai tama. O nai tama I na o atu. O atu paule lato mea whatau nuu le atu. Ala wa whai e maripi o toina. O e whafo I mea. Ua le mai mea na e tapuni ai lo mat. Le ua nofo tala tu ai. Ma a fia tu e mai whai uma. Hita pipi. O tu te mai mea na puni ero matou tau ta tala I mea moni. O a mea moni. You tell me. What's the truth you talking about? Se I whamatala. Ua lava si mea lea. Ua lava si mea lea na e whaia nei I le whaloa longa lea. Matua pa u maulalo I au point. Papa Stui. I'm telling you the truth. Mai le sita ni e manatu u whalanga le ai. I'm telling you. I'm telling your face. Le te batu sa o re tala ia te oi. Lava si au mele o lo te ena lea. Matua I pa ua I au point. Whale a onga. Whea ngai mamatua. Me uma. A o le challenge la. La wa ai whalolonga le ufai deso. Wa le tele I ele wa iaro tino I. Ia. Wa ale fai nisa me I te le afianga. E pepe sei le tuno. E fesiringia I tu malo. E a fua isia. Leanga fua no fa o enfa te le me laiti. Wa no fa o enfa mamafa me mama. Fa umi me pupu. Ana e no fa oe. Lava lau fa I toi fa fo I mea ia. Awa no fa toi ta uma ia Samoa. Wa no fa toi ta uma ia Samoa. Wa no fa toi ta uma ia Samoa. Ana e fa fo ngungua awa te ele ai am se soma to ilo.
Ia le la ufa ia toia matutala aisia. So lele le titi whalualo le aingo le taina watu lau fionga. Te tai o le tuangai. O oe o tangata te fia i le mea tau tau sisi. Whaitau le salamo e ruas fumatoro. Tango whaitau. Whaitau atoa le salamo lua se fu. Lau tusi o le salamo ruas fumatoro. O whea nae whaanganga iai. O whea au tū iai le lau tusi e ruas fumatoro le salamo. Whaitau. Mai te fia le mea tau tau sisi. Iai. O Yehova o lo'u leo mamoe. E le ai se mea o te mativai. Ioe. Te whapena le winga. O le mea tangata e whai malo le lei. Ioe a fuena tele tala le tu. Nia nei o matu a watu ni masei a tu ni le lei le ai. O tatu tangata. E tu sa pe fia ai muri ane. A ua whaamali e inga. Le lau te lenga o tangata. Ioe. Na. E le whape o toi mawatu se tupe le whai foi sila la auto. E whai foi la o le o mai o le i tu malo i se voi i le mele. E whai le whaaloa. Ai tu te rola auto samu. E le i titi le whawhea ngai e le fionga le li pāle mia ma lona i tu malo. Na toi foi i se voi. Wato rola auto. Ioe. E lei titi e whai foi o le whiro inga ale pale mene o Samoa, ma tai uma o Samoa, e ka le sia nuu tu monpule male tu malo. A o le taimi la o le atu e foi e li tu malo e foi po nei po tae o isa pai. O nau tau roa lea. E le tu mamaina e le fionga le li pale mia lona i tu malo. Ia tu tatonu la uto iai. Ia. Te tatu wha longo i por kalamber tu ina fole le masanina le masanina sa wori tu ina. Ia po watai fa sa we fo ia tu ina ia le meo le lona te ena. O le mele. Wa te fa tu te ena lo i. Fa ile tu mai lo matupe America ina va. Nena va tu fa lo. Wana fa lo fa lantama. Ile na te le fa ta ina me le lo para morena na o tu ia me ia te. Io. Esse le mea so le langa le meo le loto tinga so le tati fa longo tu e eli mai pise afi mumu e mumu sai le afi tu tonu le loto o le tangata so le aita so io o le na o lo tama head of state na no vai atu na sasa o fa into ine lona no foa vai lo io e taua le tali vala au partai i le au le malo i lona tali vala au afisili fere tai o le tua mai fere tai o le sa fere sui tai io ar me sili la na le mana ia le sa ia sui o le tua mai no vai tu su ele ela tu tai e fu no vai tu vai ngal sa vai tu ia i fo i tile vai fu la tu tai io ia o le na o le meta ua Samoa ia ma ai lau sila ma lau ai i le whaatino ina o nei mata upu whapenei. Ia, ia te tunga le ua o mai ia le tatou ma lo fo nei a fiafi ia po le paanga masani ia a le tatou o kalame. Ia le
fionga i le suafa, le fionga i le matua, ia po le sunga i le tau ili, fio maia, ia i le tapu kalame o le nei. Ia, fio maia lau. Lau supa tau ili. Ia, manatu o le fua e tau mai nei o le lavata te i o le tapu i matapu fo'i mani matapu i ono o fo'i e tata noa. Ai watu nei a manoa. Te whatalo whamia i lo tatu o numa papeloa papeloa tapu kalame mo nei a fiafi. Man whalalo. Ia e whamalo le ongsai, whamalo fo'i le fo'i mua. I le ngai aso, ia, te ia o masangi ai kulanga o masangi le kapo kalame, ia, le uma o ngai whaewa, uma fo'i o nga e moboli ia le awafa i kulanga o le ngai aso ma whaapupula fo'i aku o le kai au i maka upu ka penga ia i po kalame. Ma i leo le manatu, ia le koe o ia o le la ka se e lua i lo sa. Ia wale o aku le tunu pe o ngai le whaku lima. Ia ka mai kasi le kulanga lea ai manatu. Ia le o maua le avangoa o le nganga fia. Ia o le whawhikai sili o maulunga. Ia ma waku o lo manguia mai lo soifua la lelei kulanga le tino. Ia mangaku foi o le mauli ma le nganga. Ia o lo maulunga foi i le pule wha soifua ma le leo ngā kako makai sili o le nganga lea. Ia manatu foi. Ia e whape ngā foi le loa o Samoa. Ia pe o ngau ia i lo whakulima ni yaso. Ia ala ka kurikuri loa le ufia ka i kulanga o baka opo pe o ngai ile. Ia ngai yaso ma kako whakama soale inga wale tunu. Ia molo whaalo. Malo whaftai ia i lau whionga le suafa. E manatu o lea ua e whapai mai i tatou atunu. Ia e pei o nei te mi masani tā te whiro. Ia i mata ia soruru te tasi. Ia o le foila ua e a whia uma ia paenga. Ia e whaopopo fo i si tā whaftai na o amteine le amtanga o le tāpō kalame. Ai e te tonuma. O le vaitau o le kivisimasi, le vaitau le tate iai. O ani tā penanga. Ale loto i fale ia i nei fo i vaitau. O le nganga mua ia e lewa pe ko mua foi ia angal whangongoa ni gai vai kaimi ia makope o silfia le tunu ia ma le lalolangi a koa ia sa ia foi makou le au po ngisa pe o ngai ai le kulanga foi o pe o silfia le tunu le ngai oso whainga terrorist iso bakua kungu ia laka e baku i kua oi ma le skeke o sigi solo mo winga ya kasi ale uskadia ele vea ya ele vea uma ko ya kako kulanga le vaenga ya pe e mangaku le vaenga ya onga oanga ya mamionga o lo kupu ngai vai kau i kulanga le felama i mal fema ke ai o kangaka ya o lo ku mau pe le balosio ki apolo e fa soso i kulanga mafofonga ya ai mai se kulanga finga ma fe ese inga whaare kangaka o lo o whai ma vai mangua ai ia le mafukanga kangaka soifua e le ngaka i ngā fo i kopi kongu ia isi vaenga le lalolangi ia le ai lawe la vea koe me mako ngai lo loko ma ilalo o Pasifika me o lo au mau kuai o le nganga lea ia mabori fo i le nganga o whamaisenga ma kulanga whamafanganga i le community tours community ya mako fai e lo sao e fai maleo fo i se fa ka wa body ai ia se fa mai senga mas kulanga se fa mafanga ngai kulanga o ainga ia wo mai masangi wa afia ngai fa lave makuya ia msaloe le pe o mau e lo langi a ko le news a ko ngau mo mai fo inga ia ele mo fai o nga fo ngai o nga fa pe fo ile ka ko ke alo ese mangai me la lo lama pe le fili ile aso male aso ia ai karsia ia kauru ia au mai ni file mu e a fo ngai e kausia ile vai ni ngofo ka soifua i ngai vai ngol lan ia o le nganga fo ngale kai markulanga fo ile community a ko ia ave ka ko fa mai senga ma ka ko fa ngo fa kas
ya langa aso fainga so fu ka ko community la ka mai pe mau ya o ka ko umba nga ya pauda nga ya ka ko ki kilo inga ia mai pe le nga o le batai sili e ma fai o fo ai i kulanga fo la mea le nga ka fo la mea o le sesi fo i vaenga a ko o le laro langi inga ia au kasi a wa lava le nei lava fa fika uli o fa kupunga fa lave po terrorism ya ka ua vaenga le ya pe o le vaenga le fa pa ia ko i kulanga le vaenga i me fo kupu ya mako nei ya a te manapo o le au ke lenga ia le lave uma i kulanga vaenga ia pe o ngai fo ila o maka fo i o afianga o le mafau ia maanga so ta ia me se fo i kulanga o le se i o manatu ia me se fo la fo i filungi ai makamba fo ile fala fo sainga mo le fainga misinga vaenga ia ai me se fo i kulanga o ka ua o afianga o le mafau po le mental health so lo winga ia vaenga ia le ai e masanga ka nga i ka po kala me ia mfai un ka kilo fo le ile holistic ka fo le overall approach e ba fai e fa leo ka upu ka ke o ia i ka maros ia o le nganga le nei kula malo fatai i lo mfai tango tu tala la titia wa to tele o tatu ile o fai tau news ile o matamata tv to tele o matule la tonu mentupu o community o mautino o community tangata utaia ya o le o ai na fatu pua fa la lave to fin tangata feoti o le ase mafua o le ya ngai le pe o lai le bo ke le ska ka le news ya ma ko ia ya ka ke le o ke le kongo le loko koio le o le kulanga o le issue ya la le o lima nge o fo nge o singonga ba o mo fo i le ko kasi sa fa o o ka mamale atari pe o le nganga o kala vai ai i lalo vaenga fo ia pe o ngai ele se inga va o palestina mai sala elu issue nga ya le foi fa lo aku pe la foi fe ka la vea mai mal au islamic fo le group ya o vaenga la ia ka kia i o langa le fa solo ia vaenga e paule be kaua o le issue nga po le ka upu nga ia ngai si le fia la langi o lo ka apel issue nga i kulanga vaenga ia ai kele group la involve islamic group ia palestina ia be se fo i sala elu ia o le ngai ai le ai o mai ia ma ko fo ila wele pe fo lo ngoi pe fo ngo ia New Zealand ma te roa le la fo ko sanga u bak ne le ia le vaenga le kupu ia o so fa ia ngai kanga ka fo le o sala elu sa fa la ko sa nginga o se sa nginga pisili o ka u ai ko sanga u mai il grupo sala elu ia fo ngai Bondi Beach ngai New South Wales le la sa fa ia sa nginga ia le ngo so fa ia i loa e au fa ku fa la vele ma au fa be vesi le nga yengi ya o mari liu ka nga ko sulima ya le public nga na group o va en el community is la el majority ya o ko nga ko community wa nga le nga target el va en le lo winga la sulima ka yo o ka Israel descendants o Israel sa yai ko group o lea ceremony nga fai po kulanga o se mea o se sa nginga ka o ya le ala ai ko kasi la ko se fulu ongo la marilu ko kasi la le afonge il fa ku fa le mariwa ya la ua maua le si la ua ave la ua loka ma la ua fa solo amaka fa solo fa singonga ko kia so o longo winga la falling by all together coming ngai o se fulu ongo ya la umari liu definitely ya ai o lo o i ko kongo fa le mai o lo kongo fikia fo ngai singa ka pe misala kala mai le ni usa ba ko pe la ka fa fast food i ka ngaka nga balu a kikilo langa whaisinga umi ngā anu o sofa inga ko kiki a koa le masalo ko kongo 5 mingu ke le ngā anu an mele
a kaule liba ngi mingu ke fai asi umi umi so lo winga life lo foi ngai kanga ka le nga fai nga ya ale nga ya ale kala nga fo nga la kamai le be nga le scrape lungo le surface or kala ale vaenga a ko nga kala ya le wa boka oko ngi I famsonga wa le wa mawale ya le san ya le lile la kiki ya la umadiulong ka ba wala wal san and o yo le father and son yo le fucking all so ya pe karu sia ia ya wo fo ele yo on ni manga ko ka ko nga foi ko nga fo le fa nga fa la lave fa pe ya ai pe ya fo ya ku ke le me factors le involve ko drugs alcohol ya mental health ya mese fo ile fianga ku lango le media ya ma sengo issues o lo over this ye ka ka mese religious issues ya pe vaenga ia le ya la yo ya pe la pe o ngai a kirkiro aku la o nga ko kongo ngai me ia o kaua le va ma lo I ku lango fangua ko ko ngunga ya o a fo ye o misa anga I ku lango fo le o le va o ya bale vesi mal fe kuskus di mai o le nga fo I piko ngu nga le va o sala elumpa ama Palestina so lo ngala ya kako kakalo ele pawan me kawo ele mo me ele ise kako social kako community involved ya kawo nga le ise sila fo wa bomodi ku ai man ba ko fa so le so fu nga ba ku ngai ya kilo fo kako community Samoa o ya ku aima awangi fo le o so vale fo I mo fo o la kala ka nga be ku po le me ya le maka mabawa ku ya makilo I kulanga vaenga ia langa ese a ngaka maula ko mafofonga ese foi ngaka ma ngonga o la ko manga onga ya ai mesiar kulanga o mafofau ya ngase fa le mafofau ya ole nganga le malo ya fa matango fie tele le tala mai vaenga le ia morisi de fie foto tele o itato ele o manino malanga mali ya fa tele naso fu aver se fu wono o to tele ya me se fu o vai tau ainga yo si o ainga me se mo meu community ya le o tu pode fala la ia fa me se tu le tua me fa tai ya tu se foi pele a fia isso tá tu tangata ai mana tua pe ana fa pela o ta tu le se va na tangata I uma liu sabe ya ia te tu no fa tai o lewa tala manino le vaenga ia I me fu lo tupu na I lo tu foi tu langi ai mana tu la ta fa solo le ta por kalam la ta fela foi ia amata mai sa por kalam e manatu ia te amata ta no mo ia ona ai fora io se por kalam o sa u ta u fia ta noina balo ya o lewa nga a makamea mai ele mo wa ku langa le ya ai pe le nganga le ai ma ngai foi la ya ma ngai foi la le ka mai o le bele o le news le ngo wa ku ngai wa kirikiro ile la kasi le ka upu nga o kala ngoingo a eu ye se ka fa so se kai o ku langa fala o fa sainga ya o le connection o fala o fa sainga and mental health o le ka ua la I o le vaenga le langa le mo fai o fai poiponga kama ngai le mo fai nga vai sis mon so lo winga la o le ka ua le vaenga nga vai sili le o ka baka ko ngi o nga I fa ka ua la vai ka ko ngi vaenga me se aku langa fa ka malo ya pe fo ka ko fa longo ku Samoa le la ka va o mo le isu le wale le ve mo le isu le Samoa le o kala ngo inga ka ngi I fa nga malo ale fas lo yengi ya ai mesiar ku langa fo lo fa ka wa inga I fai lo ma fai ya mon wala nga e peia o ko inga complain le o sala lau ngi ya ba ko ke ngi ya o mer kuskusi lima lan bele o fai ngi ya a fa pe ke ko mo ngai shots from our news ya ba ko ke locally ya o makua I sa ia le organization la ko makangaka fa le Jews nga I le bako parmia
palanga whainga malo. O ngā lea, o ngā o kua pakakua ngā o mea ngei. E bakaulia la, o loo involve kongu I mea kau administration, porukiki, ia ma mea kulanga foi lea o le management, ia ma kulanga o policies, laws. Ia, ai mai se ala kulanga foi lea, la involve ai ma kulanga kua inga foi nge I ka ngaka, foi lea po o leader se le manga whangafa. Ma leaders fo ngale whakaringa kuli I maka upu o maonga. Ai mai se maka upu e kupu mai ele oki. Ai mai se maka upu langi, so le la vea I lalo makulanga fo o a fo kula fongo whanga. Ma isi lava fo lea meo a upenga maka ukia. O ka uala mele, pe ango fo yaku, whawhekai o leo o kako kirikilo fo I Samoa. O whakawa inga le vale langa o le vaenga le siri o ngu mela mua I lau ngā ruenga o le whawhau kua whaapiko o le mawhau maanga so tai. O le kilo I kulanga fo lea o le controllinga mo le vava ainga po le monitoringa o a fo ngai o le level o whala au whasainga. I ko kongo o sosia kungua. O le ka ua I o le vaenga lea langa I le rua hafe sulu limba, sauru he dinga I le team e whai ia kulanga fo lea I lalo le, o le ka longa lea whai al Commonwealth Youth. Ia sa au la sa he dinga le team fo lea o le medical and anti-doping team. I lalo I lale a fo ia whapakingo e kulanga le kilo. Ui e malau ngā luenga I le fo po se fo po se kulanga prevent ai ia kulanga foi le o le whainga o fo ngi fala au fasainga ia besia ia mo hard drugs ia po isia ko inga mea o langa o afia ke le ia ma fo so lo winga e ka kau whaka ua e ka ko kai pe la ngo foi aku ngai o kai ngai o le kwa sa ia ke even for ia ka ko even for ia ke o le afo ki o ke le fia I pale mia ma ko la ko o ngai o le kele I o a fonge o mo meo hint ia o a fonge po faukuanga ka vaku uma last 7 months le o aliani mai ngama ko I mangingo ia ku langa fo le o faukuanga ave ale I move ia ka I fose me so lo ngi kala e ke le la ia ku pa ka ku ta o inga fo inga ki kele ma makalonga fa kingo ia fianga ia fa le mafau ia ma fa kingo ai fa le lave fa pe wala ngai le bo fa yonga ele ia ma session fa yonga o controlling al kaimi e a fo ngai fa nga ia ka ngaka mbengi ia o o lo le kulanga o kwa no control ma o le ai fo se kulanga fo le o se koia ma ia o session mea kasi ale mea la o focus ai o le mea le fai so I kulanga vaenga wa ole mea ka ua le mea o le kilo ai ka ko ke kilo ai ese senga me ka o le ika ma le mea ka o le anti-social ia ma le mea ka o le afonge o le criminal insane ese ka ua mea langa le kusa mea ngai koru ese ale ika ese me ka o le anti-social wa le koe fia I se mea ese me ka o le criminal insane longa winga ia o pong sa a kol channel there's no way e fai ai o pui ma prevent e ka ngaka ma o ai fai lon mea o kai dia ke anti-social a fiero ma fo anti-social o ngala velo o me fo ngale le koe fia ke alun me kumon ka ngaka ma fia kala ngon ka ngaka so ala ai ke quiet lava ke alwa o fai au me o ke alwa pule oi so that means anti-social tu le koe fia kala ngon ka ngaka pongi me ma senga fai me ala ngaka o anti-social ya al me ka o le criminal insane nga kopu ale me ki roko e pe fa longo e ra ko fa ki ngora that's what we call in Makonga criminal insane longo winga
ua makua iuru a angor kulanga whaanganga o whala au ma ua e usikai fo e lau body ma le energy a ko ma lo ma fau ua le ko ia se me koe so lo winga la so ko nga vainga ia le e a fo ngi e ari so o mai ai vainga nei ka nga kala ia o e fai me ia e fa kingo a nga o ka ka mi o mga plan ai pai do these people are criminal insane long winga Umakwa black out ako your all cells of brain so wala si function ako ongawa ile ke ire va penga erwa penga la ngala wo leva fa nga fala so ile yalla ma se ke ya fa pemba ke ya wo so le fasa le vale pe ke wo fasa sol because of nothing nothing happened in the vacuum there so se bea kupu ele mafuanga that's the psychology of this world so ele ka kaula o nga kako fa kamala me ia makako fa kadinga kuri a mesia me o nga fa pe usually for le death ole afongi ole outcome na straight away so lo winga la fa ka u ya kako or ka u fa nga le ngo mga langa ku va nga le la okay a fongi okay okay fia de u fa lo ku sa mo ile fionga le li pa mia mala ka inga ya a makalo nga fai do mo fai la nga le kele yo ka usang ang kalango ai da uri leaders including ko leaders samo last 30 years fa solo mai ile fa sul ka usang nga magni sa kalango inga mele ka fai kung kilo isi sile lalan kulang ale woye nothing happened in the last 15-20 years wa ingai bakang ngalue mai ile solution ile issue le ele ba fai ngai fai overnight se go kupu mai ngai kamo e kula ia plain solo kangaka to ole train o kulanga fo le obel drugs it will take for le a long time for ngai for ngai fa ngai ya o nga fa solo ale dunga longa danger so ai ka wa menga awa fa pe la yengi mo intervention program for ngai intervene ai kulanga o le process le wa kulanga o le available for le availability of wala au ka u fa ngo fi fai mama a yela se intervention e ba fai la ngati lei ya le adu lunga ai uma ele kolu fa dimba se furu ka sanga o ka fe lolo mai se outcome ya a le mele ka kupu nga kala ngoa e ka ko politician le sai ai ai ma se me nga fai pe ngo la ku fo sa mo 2013 ko fo i mai ngo uma 4 years nga fai po kalame ya ole lo po fe o ave ya o recommendation nga fai rồi có cái lapis ele recommendation nga fai ave o il officio so fu malolenga ave o il kulanga fo le pan menge me ho penga i kilo i vai ngai report ma me o outcome me o fo surveys nga fai i ma fai o kilo i nga due inga man me le 20-15 years ago Mane lesa mengkup ya pe ola nganga ole ya faisita u tele no ta pula wa anga yai nga mai fatasi ala le mata pu ia la ta o ia ma tanga ia tu li la unga fa minsta ale li parmia la pio inale a mai le tele isi fia ya ole pe ole si mele pe ia fa mai fa ma fa mo ignorance oh yes ole loa mo me foi o mo main issues ono te tau ona ave e fa mo but pe ignore la ele o le pe foi la ole maliu e tama titi ole la se la tau sang o su e foi la mela ignorance ele o tele o lopo la tonu le me o manatu ia
pe mafai mafau tai pe le ai au I la te tauna le la o tu la me le malo folia le o tatu wa ai le la a tu a to I ai le mafau e o mo me o tu se fa ngai tai le tiute mle va lele la atam fai la le va ai le tupe ale tu e fa ia au mai uma mene ia fai ngo fie na maua ia drugs ni u fa le mai tu io o foi la sa ilinga o maliu ni io o sa ilinga o maliu ia o te tari tonu ila o tau fa longo a uia ile li pare mia manan sa longa fa minsta ile o to yese meta o se ta alo fa ta alo fai io o le la ta pena fa ale mafo fa ta sina meta o le ta no foi le ia ta amata pe drugs na pe drugs le la ia le la fai mal drug test amata me parliament o se mele le foi le tatu kilo ia o le tulanga foi la ile me o le o a mai maleli poti fa al poma silia male afelu se lau tangata leanga mafofau leanga mafofau me ia ia le pena le ta kavanga tu o me ia fa pe o fie Samoa na mai e ta uala o le taro sanga le ua mai e taro sanga i au fainga luanga tutofi ale atua ia le ngata i le pule la le latu ngaruanga ia apa mai ngadua fa atasi man malo i le ngata fo i le au fainga luanga a le la toe tamu fai toe revive le afo i le fono le village fono act Village Council ioe ina mafai na ngadua fa atasi mameni mo le tamu fai ia ame ese mele masamo ui no tatu rele mfento ame ese ia tau fai titia Rasa wa ifan mafafo men. Kaua wa misalo o ke le pe ngo fai ko ke le yo kuskusinga mari poki sa o provide. Ya. Ole casting umbele mo la recommendations. Ole meka ole holistic concept. Ole holistic concept. Ele pe le la umanga ele o kala mo mai ia. Ya fo nge pan mi kulang alwangan awale bang fa ale oli sa woni la ya ale haya ba se kilo infa ka wo ole holistic concept ol vanga le fo ngale e mai uma ya ide fa wo makanga ruenga uma ol porukiki ol pulfa tonu ya ol village male kalesia so ol ka wo ol mele ai fa kai da le ku fa longa ku le ki ro ye ya e ka u kele o nga fai mele langa ka ka u nga ele mo fai o nga fai se organization po se body se kasi ele mele langa le mele e fai po uma ku langa o nga connection malonga impact e a fo nge ele mo fai o nga separate sesi so long winga la nga du fa kasi por kiki mal kulang fo lea ilalo kula fongo ma laws and legislations ai ku kulang fo lea ma ku ilo le me kala fe ngai fa salanga ma laws so and that's a role ngal por kiki or let's see role por kiki or provide a resource sa ngale me while kele yo isi organization la ye fo ngale like fo le the village council yo matai malgu ia o le kalesia ia maisi fo le organization fo le fa piko o lo ka fai le la ko ro ai electrical resource o le anga ka ua le ka ua nga lu fa kasi nga ia lava le resource mal ku langa fo le o mea ka ua yung fa kingo ia ku langa o se me ka o se core program anga o recommending i le malo sa mo we need a core program. Or the core program that they involve maya your bodies in your fape lima. I kasi for the focus. Kasi au kasi la wivi. Kasi la ngwafale. I wale alu lesi failesi mea alu lesi failesi mea alu lesi no. Ele wala nga wa mea nga ola kusabo ola fai. I in my research wala survey
ngau ki kiro aku ele relevant fo ngale mai le appropriate kulanga menga langa ese ia kulanga policies ma legislations lai run nei le department ma le department a ka mo faila fa masingo nga abailanga langa sao le ka upule it's completely different a ka mo faile o le abailanga ma ka upule bele ese fo a ka mo faile ia le onga ia school for education abailanga policy bele ese fo le telefo ia mo meu boundaries le ai e a fo ngai le ka ape ai ma le ma fai ai o nga lu fa kas so vai ngai e kele ngai o mala mai public but a mala mai public mele ia o nga ka ua le be ia nga fai ia recommendations inga ia look at the core program it involve one make a holistic program or the core program le la fu ka fa kai o le fa ka ko ka lo mai langa o le me ia o nga fai inga ia kasi le avenue e alu ia le knowledge the training ia ma le concept ma le focus ale anga le kula what can ngai e au foi la le malo o put together ia se kula fo le legislation fo ngale e ma fai ai o fai se reform fai de le reform nga le ke o ke kanye ko le malo mo fa sole se ko anga fai reforms because le ma fai ko fai se be pa le ko reforming me ye were already there why go ki we fa nga menga wo umanga nga kanwe la kamala le safa ni yo benga ya lenga akabara kamala yo if you wifi ya ko o wifi le mela ko fa la o pasia mela so and o ko nga menga ka wan mele fa le fa longo ba ngai fa kuanga wala akala o i maka upu a peo ka ka yelo ko ko lo kenga ole faku a ko male ango a fale o mo me o a wala ma fai e ngo minimize i ku langa fo le drugs and alcohol ya falong longo mai ngai ka ka i ole ko fa ga ngai fafo langa le work ngai ole mo ia le a o ngai la i bele e a fo ngai nga du e ka ko ngai ole makua i tight le ole ngai ole relationship le va ole pui nga male implementation o mo me legislation law e fa nga work together i pule fa tonu male pale menge male fa msingonga male leo male education so lo winga la ale fa ala se be fa penga e me ba for kai be fa ye wala nga lai e ka mo fa mo bo se reform inga ia kasi se legislation po se a fo ngale a policy e o me nga ala ba ko la fa ka inga mena nga kupu nga singa fa ka inga a ola ko o introduce ko me la happen i officer wa onga ko lo fa nga ba ya onga me lo fa onga le pa na nga le a ola ko le fa mai le pa na nga a lo fa onga ala ko le fa mai o pa na nga fa msinga wale lo be fa fe on fai so le fa long man malo organize reform first why fa pe o ku fo e pa do e mela yingi it doesn't work ka kaonga mombongo mamai i se koa a fo le legislation e kasi ele focus in the kaonga fai ia onga makua i ngai ala i ole fo ngai ole monitoring o te i vanga tonu ale o i kala noa tau di e similar la tau fa longo tu le mele male tu langa le tu poi fa la le blacklist ele uma fina correspondence a central banks tu le pa masifa ele o yai se me longo te sia ilato ma fua lo le la ma fua le i la le tau baba ya tu mala tau fa longo fu le ele se me e a fo e taula ato yai o la ia tasi ilato ina i ma faila na sao fa fita ta pe le la o tu mai nei le malo fo le la o tu mai ia le minsta tu pe tam failo mai fa tasi vanga nei ina ia ma fail le la fesilia tu la vanga i le mai ta ile sifa
Ola se a femeta no si fai ni se mesia sa mo fai. Ia ila ula tiro fale ma fo ia. Tu se isini le to ngatari. Io le o falo no mi lo o mai ole mele ma por kala mele tsam fai a vele mele isam. O e te tau o na se me e taula o mai le se me e tam fai south fa vitau. Ia they have be in the same page. Se me foi le e tau fai tu sa mai. Ma tam fai la fa fo ia fa vitau di fa pe. Te pela mele le o mau nei ele si fama i lato ele i mawhai ona tu fatasi. Ina ia tau whaisau whawhitau ia. E matango whiara lau tau whanonga tu le mena, e simila tonu i le, tate toi pa i fo iai, i le nisi uriuri lea. Absolutely. Au ka iai pela i mangu leo umanga sa ngo le pata lea. Le la uwa kunga le example piko silio nga le angan mele nga kupu sa mo the last 40 years. Yeah. This is an inside for information. Lewa ka kaulonga ka kala ku lo. Langa lewa ese fanga malo ba wo vai aku. O le ba kwa in line ku kusa lo mele ke mga aiman mele wo kom fain malo introduce mai. Ai sia. O lesi me piko silio nga fanga ka la yo ko kupu fa la samo. Ya ka ko kala mo lo le resources. O le mea le sa kupu sa mo le last 30 years, o le puipuinga o funding, pakeki. Ua makua i ki nganga wawa ai lesi o makanga luenga mga ai whaile mea lea. Ai kiro mua i pakeki. Ale ai se room o le budget. Ele e whaia. Melanga o whea koi, lefe kusia i eima, ma whea koi de kala lenga o whaia kua, a whaia kui ofisi lea kulu ofisia leo e whamai o mea ngā lea onga, wha ko lea onga e whamai o mea ngā whamisingonga, wha ko whamisingonga e whamai o mea ngā community, wa le mārma lamala, po o whea kongu le ka oko a iri whakaua, wa e alanga short, ma pui, ma prevent e ka ngaka ia e he ringa department, ia me ka o le pakeki po le budget, e pui fa kau ia e fofua mo lako ai kusa pe ngo kusa issue ngo impact ai le community ele fanga la ku fakingo ala nga famai ke wa umare ku pe ele fa mele nga mele so ele ma fight there is no ele has a flexibility in leaders they can't do they ele fanga la ku organizing me ka ole flexible management ikulanga when it comes to resources so mea ko ngala nga le fa ya kwala kala ale tight le lei mama ngai ale organizing ole resource specific resource ave mo se mele o longo winga hands uma ia ka ngaka ikulanga le fa nga inga my le any boundaries fo ngale e fa kwa oye ya mega ka wai le pe mele ko fa ko mo wai ole resource provided the government ale lava le resource e oki a ko se me o como foi fa so o vaenga la ia county kilo le ia ke le ale resource ka mo mi le me le I contribute all my ia organizations include in the village council lele wa kali manguia le village council la wa ia la komiliona now le alua a faye le lei ia le management de kuma lo ma ki le fa ka u me le pui ia la ko fa ngau ma le talvo ma le lumanga yo Samoa ya fa bakanga ese si liba se la wa fe lo se i va ke como fa le me ya liba even 50,000 each kuma lo put in together in ia lava le resource fa me ka ua i bene ele ka fa lango kele ni malo ai le fo mo le la kupele ba ko mo le ki nga o ku malo well la me le finga wai i ko mi kele ku malo fa pe vai fa ka ua me le ya ka ko avanga se lima su lo fa ngale fa i fa ki ngoi i el por kala me le ngau malo a ver ka ko sauna because e ka ua
ele o asa ku de kupe ako a singa vaenga ia van kofusia uma le ku malo mo organization mo puli fa tonu departments include ai malo vai lo se kupe ke le ai fa ki ngol le core program le e kan ye ko fai wa ale fai le core program ma amaka o nga ko ya kalu ba reform ia laws like o ia lo leo o le onga ma fa masingonga ele se be kupe so e me kong fai mo ale fai me ngai mo le se be if ale bai ngar kala ngoala e ale happen it's not gonna happen happen for you nga se fa ka ngu wa fo nga fa ka ngu ele effective ya mai ka fe mai la ile mta pule na be se ne fono ile tam fai ia to mai fa liga le ngo Samoa pe e mana ia langa le ese mama natu e mo ia akui but vatu ia yo latu mana foi le orisi pe tongi mo ai udafa ele mana na o e fai tu langa foi le ia ile popolenga i fa mamunu pe fai tu check e fa mamunu te le livas fu vasu percent o companhia fa va malo le stala i Samoa o concerne isi tangata o le fa mamubu o company fa malo ia ona la titi ele o le tupe mau a Samoa ona o fa pe o le tele o tangata ni o company Asia pe fa pasene mai i le EU ia po le manga mai le Europa le Union Europa so le me foi le tatu te tilo ye langa le sa o ma me foi le Panama Papers va foi la tu te mi o po lenga la o le afia o le me tata ni ia wa le na tatu ni tolu se la wafe company fa va malo le stala tonu tatu and they don't pay tax ko se la America e a foi ele stala $300 to renew the same amount, $300. Tango la fatele to sera wafena ile tu. Ia ai pay o le popo lenga o le EU. O to nga mela ia o le tangata e sa wela ma me tupe ele ia. Ma laundry money pe o le ala o tau ma faile malo. E suia le plan atolia. Ina ia fa mamali ngo Samoa se tipti lo ko program le po le ase me wapi o I le na mana I foi mata no fa tanona o ina fe ese ia le sifa central bank o tuila e mala na fo I va ile na le mafaina maua se tasi ia ila to uma ia le tulanga le ia pe o sifa le tele ina mafuli ai o sifa o lana mta faioi o le lestalaina o tangata nei ai pe o lewa eta o le core plan le core program le ale la o mafai nei na fai le la fai le mista tupe ale malo terminei ale le mafai na fai ele sifa mai si mta ngwa ngai tono le tatu ka wole el padre alanga el padre ali kulepa ele o se mea fo ele a pe o se mea la kiki la ka un ka ko mala le history o le mea malonga papers ko ole o ai fo inga introducing o inga allowing e langa ka ua ke le mele o le vanga fa Samoa ngai me ko ya Samoa le blacklist ai le imoa I le fa msingonga lo lang ke ba ka dia afia ia Cook Island Filipino ba Filipino wa ba ko fa lo ngon ko po ya Cook Island this is the same concept me ko ale tax haven me fa penga le ala la filafia Samoa ele ifa pe ua makua ia mga ia kulang al modiang ay kulang awanga le ia alanga life fear ke lo iska nga ka foi le nga fight ol Samoa ya so ia kula mai foi la ku
e whaakangar kulanga o mele o le introducing o le kele o kampangia mai le skala. A le skala i ka mai kupela i kia, a e kirikiro ako i le skala len ka umai e konsela. US. Ko ngā hawhi. Yeah. Ma pe mga al malo e whaile reform le mele. Ku ule hawhi. A whapeo le whainga tax. Ku lai lunga le. Ku lunga la. O le mele, langa le mele, o le mele conspiracy lea, le mele. O le mele, o la langa ke le ar kala o le mele. O le mele, o la senta i lalo o a fuingi o central bank umalalangi. I control me ka o le elite group. So longa winga la, a kala ngolo i kamanga. Ia longa ia luwe aso nge ko whabakala. Al elite group, o la ko ngai pulea o mame ka o capitalism lalangi. E la vea banks, la vea organizations, e la vea ko inga whaalapu kong even UN. E la vea CIA, la vea FBI, la vea o mai lalo elite group lea. La ko le controlling al me lea. Ai fearful i pe a sefe. Ai besa kulanga o vaenga ia kele la ko investment i kele usia kungu ai moboli mai lesi vaenga kele i sefe tax. So longo winga la langa e faisi kele fa mana mele e faias kele langa ka ua le mele i ka ko mana mele ka kala holding al power mele e hold elite group ia man be ka u o le afonge o le new world order la langia ko nga foi la ve mo ko so lo winga la si dia tu la na tele pe ka kan ngo le new world si dia tu la yo al ka u le mele o ka ka introduce ma address le issue le fa ailo le issue le inga ia kangolon ma lor ke ningai e afonge e face control ma fai nisi new legislations inga ia alau ai ia se kupe ke le feololo e maua el malo ke lo menga kupe le last 30 years i samo ole limas full pasenge o kampanginga o aku nga fail ai sea ai ubar ka ko kamale sa ia kulanga o la ko dios mangai kampangia o ka ko kamanga nga papa fo nga le wo collapse kampangi ya ga wala ia wala la ka ba ka dia e le fa msingola e kamala sa ia la ko tax spec kongi fa vai o ko le ko ke o le mele ne ai so ka o ia le mele so lo winga ko lo pulo malo e ona manino Samoa si nei fai to ani lentam fai ana si foi tamali e mai e crafts so e ta mai o ile o ningan mele o ile ai pe o le fa le rilo alela te mau mai se vanga le chele le tupe tato yo e o anu i fa po isa i me au kai ai la bele vangu wa kule sa nga kule la kasi le me ga play mai sa bo nga le ke le al black mark o ngai kampangi le sa ai sa ko nga fail ai ka ko politicians o ka wa yo la ga fu ka ka politician i alo lo nga collapse as kampangi ke o ko fa fu me fu mo le se be la pro ke ki le fai po se aki nga ke o le se be e o ke ala e ka mala sa ai sea la mo la ko kupe ba nga wa kampangi nga ula nga ba ko la mai la wal palpala la ku ile va ngo e mai e fa pu ko la ko kupe i ba ke woi se si va e nga la ko kupe ale ma tau ti la ko e ma ko de fo e pe al mele ye ye sainga a kilo sainga i was full passenger la ko kupe anu o every day ele ku was ka ko penglale se be so lo ngovinga la see that's a kilo la i va nga ngai so va e fai asi ke le la kiki i ai nga me nga kau fa aka ku le tunu e kilo i lo nga fa le mele la nga fai se lo loko me ye a fi ko wi Pauan mele ko o pulo malo fa fe kai o lewa address ma fa ailo le issue le ko o ye legislation a ko inga ia pui e awangi ko happen wa ia ba se le ase ba ai tapu kala mele e lango ina la e lo fionga
le lau sunga to ili ia le mata upo le malo ia fa'afo i le me ia tau le lia le ingoa le atu ave ese le ingoa le atu ma le blacklist e te langonangoi ave ese langa Yeah. o makangai ia o le makangai a fa ko me fa ngale makangai la kuki la ko Cook Island ya ngai a ko fa longo le case Cook Island o le makwa ke le nga fi ai le relationship nga fi ai le relationship ang usila mo Cook Island ko kikia ke ia o solo ia so all that o kua pakakua nga me kup o lo makanga ngele ngo sa mo i lalo i langa la ka la mo lunga o kalua ia o le kele o me nga kukupu ele ngaka i le afonge i le work o me nga o nga le corrupt politician na samo ai o le reputation fo nga le waka o ku le sila lo langi e afonge e fale ko sa mo i ku nga me e pauali me fulile langa wa tuli fa foto ina wa tuli fa le o ia le tsata mau tu non ta fi mela o ia la sa tauna sa u se fa longo le tu po ferta o toilo na fina ngalo na ma foi na umi na o sa o ia le foi la na ta o nei o ia a toa le ki matatala o le mele tu tonu le tu o foi ia sa mastermindinga banks tu tonu le tatu i le temi umile na ia ia langa o tuli le to ina i fa na o na tama ia na mai fai mai la tu mana ele te lava le mal mai io so pela leo apatu le ta power ta la pupu na u fa ro ia ele a matupe telefone company e fio mai invest au matata fia le mai investamo ono le baba tu le ngole to no blacklist to ele la me au tasi eta pokala tati lango ina la ia fina ngalo malo ko fai me ka fai good me ka fai a set for imba me fo ngale ia kwa tight le lei ia ku langa le fainga o legislation deals ia awange o la fo lai ma ka mai i ku langa le vanga le ia e la langi ia ka ko polar ka ko me la fa ai awange fa pe ba se o le se o blacklist sabo ke lo o le makwa ke le al makanga le go sabo la i me le issue le kwa ke le ele se mai issue le os kama issue so mo mori la fa tai le malo de langa me le line alo ole e te saune ole te aba watu ile ia pe tati toi fo i mai le mena tu dito ina ai la mata tu la tala no atu le anga o faiba fa le mafau me ia saule o faiba fa le mafau o na te sila fia na te lo tatu wa ia nganga lo tatu manatu i tu manga tatu tu o le original Samoa ia mana anga du mana i fanua o se fa alo te ave se tangata fekataia wa sa fa ini se sa fa inga foi le me se fa alo ata te fa pela ta te ina e mua ta ma fo sa fa inga le o te ena ni a fe feta ngata ia luna winga pa wala le me ke lo fa pe kanka ia pa pe nga foi ngai o ai la fa ila makamuri umar sa fa inga le le la pe fa pe na winga o le tu ale la wa batu fa alo ale tu malo ai ngai tai ile le fa alo fa ia le fo ftala ile na fa ile par me a sauto ina tala i mai lungo le wana te ina na ia te ina le mea o le tava aina e fa le mafof langa te lera fianga le mafofau io o le ale mafua anga no fa te e fa le farwa ya so ka wo yo le ka wo me le wo ye wala le sa u fa longo a la kala nga fa pe le sa ke ele ya a karaola i kula nga fo le o anga ma winga ia makala ia balenga nganga e fa nga
ya ili pe mo vai aku e mai mau far ka mi ka kala ngoi ko ingo mo kwa le yang ngan fai ai o sa ko ngan me ai e o lame kau kele make ala langa le fa ali mai yanga e fa ali mai yanga ba ngo winga ia e fa ali mai ia de ke le o makua fa so po ai male lave o ma fau ma ngase la wo ia o fenganga le mea o kanga ka waika male ka riainga le se control ya mamanga o e a fongi o mga kua fo de kala le fai ile unga na kala sa mo fa baya le unga e South Sili ai koso ko i makanga ka uma male kingi logo winga o kanga ka ngai o makua le ai ma se fai ai ola i kulanga fo le kilo le va fa lo ai ma fa ngale le fai ai o le se mea yeah o ngaya o fa pongi sa inga le fa South Sili wa ka so sesi fa le kongo ma ho fa pe akala ngoa sa o ile reality o ni fa ala o lo kala pe akala ngoa o ke kala ngoa ile reality o symptoms ya ma fo o aunga ya o folinga o afungi o body language o langa nganga fa o ngame uma o e loa ka ke lo le ya ka ko off so e ke lo foi fa sengal ka lai normal lang ka ngo ma ya oi ba ye se ku lang fo ngale o le wa afia long ma fo ban ka ke ka ngo ma ya oi afia long ma fo ele fa pela se longa ke e ke alo ke a onga pe yo onga fo ko mal mala mala ya le common sense you can tell by the body language you can tell by the language and ka fa nga balanga attitude ya markulang o nga ye fa ali mai so long wingala o ngai that's a clinical for le test e mo fai nga fai so ska ka ola i les ka males ka nga so long wingala ele ese me ale nka ko fi nga wo fo Paulo me ka ko ke mga kuwa makingo o le ka ke kala ngo ka nga kai off lo ma fa ele ku kusa makako ese ala nga fikanga o nila langi ai yai le me wa lai o mafua onga o le me ale pe o me le kala le fa ile unga wa kele fa South Sili ia le mandatu wa le ala winga ma se control em fa control ai manga kuis ya bal kulanga fo le fa ka u le me la fa is kilo le me le nga fa ingava nga o lo ke enga o se me fa penga or that's a sign or kangaka o le ai se control kilo fo la fa la nganu ka ngo fa la nganu o se me piko silo nga maku ia la ngu fa samo ia kulanga mele o lo le ka dia inga le mele wa vaku ia e ka dia inga se me se kas kolu me vaku pe se fudu dia le me kas ngai ba ai le fia samo kasi albe ese furu o mega ela ko va ko ya tiao au kamo ka lia bekas oka o e alu ka ngaka nga mar fia fa fe kai le wa ko fa o lo ngo ka ngaka lai o e como le nganga fa lo ma ele anga no fa ai lai seki ia o lai ku mau lungo o le a wivi o le fa vai ma le va fe alo inga ke lo fa o nga le kai mi ma le kai so ka ua mele ka ua kele ka ngaka ai vai le ka usili le fa sa usili le koso ko ma nge yunga e koso ko ai long ka marianga koso ko ai long ainga long ka mama long kinga o long ngu o long kumalo ya koso ko ai malpaki malesi awali le fa o so ore e fai asi makanga e fa ali mai anga makanga pe a fai ke u fa le kongulo ma fau ile ku kusa males ka ngakala lai ke do fa sanga ya ye ma fuana ngala nga kupul menga le ku kusa le lua sa fa inga ma le va fa lo ai sia sia lo ma fo ngakala yo lo winga mal nga me lo winga o fa le kongu oi ya le fa le kongu les sa o ngal me
ele me fai la o nga fa pe fo le la ku o se me pa wan me fa pe le pe me le fa ko ngi pe ka ke kala ngo ma mongo pe musu malo awalawa ngi ko e ma I mau se yoka po singa energy se kasi e mga ia I le me la sa mo yo la le ku kusa le ke kusa focus fa kingo be ia pe la me le o fa fe kai e makua I le ai lava ma se koe kepa I kua I mea lai I mai kua ma ai focus lo le me kau fai focus lo le me kau fai ma fa kingo lo e pawanga ngai me ku aku kilo le ia ko anga fai ngai reforms wa ale ko anga fai reforms e le fai ka lepe me la umang faku yo e ko inga le ma umang pake ka pake umar ko inga keleo o fo ngai o clause o constitution e fo ngai solo winga o me mua ngai ka fai ko anga fai reforms introduce reforms o me ia e fale ko fa fe kai leu fa lo ngoko ka lo me ko inga ia lauli hold everything se by uma benga se ko ya kan that's how you do it and that's ale ko anga fai reforms and ba kadu la me lai o le ka fe ngai lenga bongo ia ko le ka fe ngai ba fa vai me o mai run nei le ku ngi so se ku e run ni la lo me ka o cloa so fa vai e a fa pela o le o kai mo lo wa ngoi ma fai e o ka fi sa ngo ile fa vai o fa vai fa kai o fai se me ia se va nga la vai ku la fa por kiki o mau o le malo si anga a ko ma le power ma le authority o ku fully e ke kama ia lo ke fa vai ke milanga ke fie kama o lo ke so nga me au mai nga ringa kwa o le ori lai o reform a baile lo ke fi kalmo ia o ko mele fa vai le o le bla ku la fongo le la e ma fai la ka fa straight away pa fa la o le power a ko belanga lega kupulasa from 16 to 21 lesa ka okoi or ko inga le full power a ko le authority e ma fai e on ka fi sa mo ile me ka o constitution masalo nga le va venga ga fo dei ko ia 65 years te ona le e o mai e o ba ka ni ngai o makua o manga ka ru umar ko inga fa vai ai ke sila fia foi o le mele ato ina na fai the constitution o nga reforms umaia o ana swinga umaia e foringa mai e no fo kusa lenga go fo ma reform le constitution sa sui mai ile mea e manatu na ia e benefitai lana vang fa fai yo ia pui ai lana vang fa fai ma le mea o le sui o le vang fa fai sui le oi wala in fai le si me tau a o ta ia pe I le saunoanga fa minister ale pionga le pare mia tasi le si me tau o le vanga e fomenta ba ia o se vaenga o le reform lona a bea o le fatunuina o le tamaitai lo yesili e sa ili uma vaenga e a ngai e ono tula I mai ai I le meta o le fo malo treason o lona winga o le to ia se me to tua e le malo de o terminate o le ua ngai mai a e fofola mai le fala I o manino mamala malama le tunu I tulanga uma le foi la na tarano a o te tau na sa ili o fea tua o I o mele o le fo malo io o te ro tasi le na me tele na matuani ni vai to ina na tele expecting e anga ia tu le vaenga o le launga fa minsta le padia I le ta o le mele aisia na voi le na tele o lana mele every single day e tau tala to nga me o le o le fo malo a le la o te ine to ina I le uanga ia le malo e fa tonu ia tamaita I loie sili e sila matanga I le mea e ia le taimi o le afatino inai ia ma
tu ina loa i le mea tauna tu i ai le mea tau o le fōmalo. Au fai. O me piksin ka wale o sa mo langai se me ka ku ngoa. Ma ka dia o forms o me ka o treasons. Different forms. Even I kulanga fo le o lo fai o se nganga le kala fe ngai I se kai o se malo po se ngaka o lai lesi ku le authority. That's treason. Yes. O ka ua I o mena. So, e leila se me o afongi e whainkai I le bainga o evidence. A wafo me kauri a whainga luenga, a whape whainga luenga lo I siri. Well, la me kau su la le whaula la I lunga le mia I a kele o treasons, o informations, o evidence. E a whainga o ngā lai wha sengai lo, wha singo lako, what wha singonga, I ko ai ngā form of treason lenga wha ngā, either verbal, or conspiracy, or kulanga fo I o mo fai e fau se me maku ia. So longo wikala, o vaenga ngā ka fai, ai pawan me kaua, I ngā ruru e mo mua le official lawyer sili. I ngā ia makau fai e kera ia information e le kere ka ua soe. Ale ka koe, ale whalongolongo e le kungu I kani uma. Aso uma. E a whake, so they don't have to look anywhere. Le ke le kauli fa me fa ke ka so e pe pa la sunga fo e ke la ko me nga that's treason o fa le nga malonga intentional e ka ua e fa msonga e ku la fo ka le ila o nga fa ye le decision from msonga identify e ma e ku la nga le ka o ko nga form of treason le fa nga ile ka ni mala ka so ka Tau ini tātala noa wha ale mawhau. Ina ua e lafo se upupalau vale I stasi tangata. Ai mesela, o le taitai o le tuangai, ma le taitai o le malo, pe atao upulata mai, ua palau vale tu le epa, I le pare mi o Samoa. La lanto inga whamtalanga e te vai, ai iai whaale mawhau. Na se mea o le mawhau tu ina. O le mwhai ai o na pūlero na roto. Ua tāua la si mea, o na le mwhai ai e lunga tangata matua. O na ia pūlero na roto. Ua lafua le upu. Ua lafua le upu. E le si tamai upu le upu. Le ata te lo o whaima upu fo le ngana ia so uma ia au foina ioi ai lasa tava ai I fa de mafofa e ono ba ai o se tulanga onga o la lava se vai tanto to vai ba ka we foi so se kaimia ko losi ai me ka o le vaka puia ia I kulanga foi le communication ia po so ka inga o ngā lai e a whungi identify mai e me ka o le a whungi o le formal ma le informal ma le kalawhea ngai ma le kalawhea ngai o ngai whai a whaanganga upu fo le lafo kau whaaleanga pe whaaleanga i les ka ngaka pe kau whai o longo winga o le wa e whao lima I kulanga fo le a nganga whapengale kiro ni o lama ia o ngā awhia le o I lalo me ka o communication fo le freedom wa lai kula fong ale le fola lai kula fong o freedom of speech ai bale makula fong o me fo le defamations ia makula fong o me fo ia ka mo fai fong ale fau me le anga treason treasons ia po mea ia conspiracies inga I whaare ngai les ngaka that's all lai kula fongo ngai pui ai article 2 or kako constitution lai ka kia o mai mea so logo wigala e le se fengo fia I lo ia ngo fai le faulu se kulanga fo le se kulanga o se kanga ngaka o le pekia le lua va fea roa I kulanga o nganga o ngā fia ele I lalo kula fongo o a fongi o freedom of speech ma le a fongi ma kulanga o le vawhea rai
e ka ua la va me la ngai arkeologia mo fa ngai mo ko fai fo le fa masingo I kilo ile anga fale nga lengo fale me a ka ko kilo a fisili mai I kulanga lwanga le o ko o ale I ku al mele o fa ko inga wa have no control so sesi anga ke fai me yo nganga ele peki ai le vai ngi ngo fo I kulanga communication so ka inga ia po ngi winga po yanga fa ali ia po se ka fai fa mo luma pe ka fai fa o lima o ka ngaka nga o no control o le center word I le upu I le kulanga afianga ma fo fau o le control kai pe fa ka vale pa ka le foi a ke o le se control ka vale o e anual ka vale la ko pe va pe nga fola ka ngaka o le upu e lenga fa ngai ma ko le upu le ka nga center le ma ko nga luenga e fa a fongi address ka ngaka o le se control le luma ma le kua wa le mafai aku I control ka nga luma ale ai le alu luma so fa pela if a person have no control ku langa longa ma fa le psychologically physically and spiritually o longa winga wa off akwa o la wo makwa I komo lo ka ngaka po lo ma fau I le ika male afo I male le fia I le ka ngaka lo mo ngala e ke ka ma fai ai foi se me fa le ngai long ka mari anga so o lo mo winga e fiu fo ala ka ngaka me fa ngai fa ko no control front male alu ko so lo mudi male alu luma ai sa a ko fa le fa ku in ka ngaka ai fa ku a ko le ai ele alu o alu ku ai e fa ku ai sa we fia do ai luma well there's no control o ngai control le ka le ankle ka ngaka control lai le mind lo mindset ya mai ka mo fai pe mo fai nga controlling ma mo me ka le peace of mind me nga ka ngot me ka le peace of mind pe mo pe le because if you don't have any control you don't have any peace of mind e ke moi le fai nga moi e ke safari ele fai nga safari e ke ia wa kaulo vai se me ke ia wa kwa ke ia esa me la ke ma fo la ke ma fo yo I se IKEA se IKEA fo fa le hanga ile ya pe ke loko le hanga I think ngai ile si aso mo fa ngai upu ye lu le envy ma le jealousy fa I poi pol envy ma me ka o le jealousy oka wa ki le langa o ki le me awai ma fa yo ngai fa nga ka ikas fe lo lo lai I pipi lo fa I poi pol le jealousy ma le envy oka wa ma ko I fa ka ke den ka of bela ngal kulanga la nga le ka ke fa I ka mingai wa ba kwa no control la luma ma la ku so lo winga a fa pe fo la fa lo ke u fa ku ko se si but ba kwa le ya wo lusi a ko ki yo me so fa ka ole a faila o tu inga a faila o tu inga winga de le wa mawai e tau te vai e ia winga pa ma fo fau o lo tu lai mai o lo winga te tau wala ona ba ai ma le fa cheche ila to o lo muli ta ia winga ia a fai o lea ia tangi ai mo ngase fa le ma fo fau e te tau wala na fa cheche ila to ia le manatu pe o le la to lida le langa le mafai na sau tanga a fia le mafau ngase fa le mafau e ta ia le tua ngai o tatu wa mera le e maua o mata upu la tu te o meia de nonsense e tele o mata upu la te o meia ai pe tam fai ale to ina fa al mera mo tino tapo kalame wa tatona va ai le ta pipi ma le tua ngai a fa pe mana o mia ia fa sauina le lima tau sanga le la sau te tau sa ini se la tu te ta e tatau on sa ini se la tu te ta I ele ngase fa ma fo fa le o tala mo ile tata no ai
ele me fai na alu e fa io fela ni me ia le lan tu fa lua a sa ta taun sa voice fai sona leo ile mta ile lisi uli a wale mawala so na bano ona ua tu fa lua e tua tu mua fai mai e siliatu no nai lor tu la fono nai lor fon fetalai alai mai control mai fon fetalai ia le fono i la fono o le mota o le latua o le me fai maligoa o le lusu fai tu la 11:40 o le fast food te asu tasi i le aso fua fato ala tu le aso lua i le exact the same time 11:40 minutes e te tau ala so fatua le me laina te roe te te o le te mie ia le so o me le fatua e ta alo to ina le mafofau ai loai e loai e faitau i Samoa ia se fale ton fa mafofau i to ina so finga lo bang kaua langa kawanga e kawanga ka ko mal mala le i nga vaenga wa aka ko kalango in general lo tele ya o symptoms nga po wanga nga le ka kalango ai ma aka ko ai mboli mawinga nga kai fa apenga nga yung ka ko lo ale pe ko fa ya ko ka ko lo ale o lack ile control ba wa fa inga long ba fo fa kulanga o vaenga lai faula la ia ko kongu me manga o ai me fa kingo because fa pe o lo ku se si kulanga nga o kwa fa inga ka la ba you know kwa fa inga ka fa kong fo lau fa ka fo inga nga mau se kulanga fo ka le e mau ai se ka dia se fa kuanga because he can't control anything ke mingai pe fo la ka ko ole issue ole suyo la ko ka that's their issue pada kakalango ai kulanga fo le symptoms mar kulanga kau ke kalango i mea ia kau ke va aia kau ke leva aia fo linga o ka ko ngaka uma so kakalango straight ale issue le o a for mental health conditions which is ka ua ia le lo a kong fo le fa long mai Malaysia uri le kom fai fa so because there's a reason the reason la yonga on ka fai pe nga kai e makwai fa fai le per ko ingale i moli ai o la ko manga onga e fai ma fo le ba fo ngeng ba bo be fo nga mesolo vai ar ke ni le e su sa ke fa ka mo o le upu nga fa sa mo se kako kabai fa ka mo kako aku fa so ngau ku kwala e yo puru because they know very well or ko inga wa no control le la ele mo fa yung la ko fa le o issue o ba fight ai la ko ai mga mongo i ko inga le e fa le or ko inga le because they like what he's doing au la nia yar ko inga le ma fa inga ilong kamari anga ba ulai ka nga ka mako yang ai so bit fa ka dia ma because these are the people like fongale la ko sui kai malako ka lak fa le kus they don't care they don't care la ngalawa yele avenue e moboli yele la ko me ye bang na o moboli because they can't moboli this fellow Stui has been in politics for 50 years. So lo ngawinga la. Fai fa le ka ko kamale ku sape ka ko vai ku fa le ku musko inga. Ya ai ka ko fa le nga dese ka ku fa ka mo ka ko fa ka mo awal see that's the attitude. And these people there fa fa ngai mar ko inga. They don't care. They don't have a care at all about the health, the welfare ko inga. They don't. So lo winga la o ka u fa ko nga ye ba. Inga ya fa lo le leima ka fa look after himself. Le go kusi ko la kusi nga ngafi anga iai because I can see from here miles away. He's getting worse. Wa ka kaunga o kai mi awa wa ngaka I fa makanga inga oe malo kamari anga kaunga ngaka because it's now getting worse wa uman besa wa uman be le nga vivi ma popular oi ka ngaka ar kai mi ngai
lawa ko fai me ko e yeah lawa fai me ko e so do you want people to laugh at you yeah I like it lo I like o mafai ala o le au kafa e ko mafai fa so oi e fai me because they can't deliver it themselves so lo winga la o ka o me le e ka ua mo le lau tele o le whaafunga anga so ska ngaka o awhainga mengi a i fo ska ngaka ke loa o i eise kulanga whapenga e fi ngau whapenga i ma afia o ma mawhauwhaunga le mwhaionga o le eise control whainkanga whauwhaukua ia o le ala ki mala mai laka ngaka ngai mala mai kako i le mea e ao mawhai kau mawhai ia mori le mo ngai whaukuanga kau mawhai ia sao se whaukuanga mo se mea e whakarkara ngore le iai ma wa aisa ka ngaka e lofa mongi i ko inga because of coming ei wale ai ia ma se lofa inga ka ngaka e kau wha oso e whakau moa ko inga whai whakau moa because they know very well they will never gonna be back a branch of government so longo winga la me fa ngai ka ua ia le ka ko kikile le nga fa yakula kuskusinga ngafi vai ngal ko se la ka la ai fa ia se sensore fa kar kal ngo conditional ma fa kile ngai kile ocupen fa affording so la ko sa bo fa ska se se ia ku lo le ile fa ni me se la wa ngai ke fa yang ko ngia mana ia ta tala no sem ta muli le la uta puntu atu le sia ia o ai inga ma me la ba le o tam fa ele malo ele to etali ina I la to fa longo atu ile malo la ba ia ma le fainga ale ta ile malo le we termine o se luma na imanuia o le atunu atoa tangata anu social development pe o le tam faia ia le malo e amatamea I le whaangata le meo le atina eina o le meo le tau tam faia develop ia le taulanga develop ia mo meo le landscaping develop ia fale maurulunga ele there's nothing wrong with that but ole mafaufunga la ole malole utula metimine ia matua I atina ia tangata nu ole tu ia ole fula ua tatu tatara no mo meo o maalil ta otol maalil tati tano system ole atina ina ole atunu e fua la le afo proketi le miliona 2 miliona tero e nga atu tala no le development le o na isi mei o lo tu le mertimine le asa le silo sa le wa fai le vainga fo le o so e to po femina tu e yo le o ye le pulenga tu maoti este mai male pulenga le pulenga for department o tinama tamai tailu suia le o le department o ainga ale o fatulanga ia pulenga tu maoti na tu te e ba ia ia mafatinoina ia le po kalame le ale ole yo to ia te fono ia lai fanga solo ia fatanoanga o se te ar tava ai le lau te lenga I se manuia o le atu I proketi vai kai balo male ko fa wai langa kasi lea maka upusa sama sangi fo inga ngo involve wai the last 4 years le mai suko luanga sufiku le sa wi sa mo involve kulanga Congo committee ma kom foi committee fa kinga e ma working committee county kilo kulanga me kau o le community development mo sa kele lale le afo ngile fa kasi ai kulanga o le kilo I long term plan
boleh kinga inga o ainga ma tamai tai I ko kongo department le ai ole sa ole mea ya sa ke le confusion fo ngale sa ya I kulanga fo le ole fo le role ma kulanga fo le o portfolios le mamao ma le lakamai ya o nga mga kula ia ma ko o fia o ye awala sakawanga e ma o ki le yan me ka o family unit por family service ya ai ai ka kia pea le mea nga maka I le angwa fale wa le angwa fale o le department le I longa kula I mai nga kula I mai I think or kemi ko fi launga kula I mai ai ala concept ako o kilo the issue of women along a winga sa pi sa kau la ia le upu le whaka o le upu o whawhinga ma tabata ia ngā lai o ngā mai male ngoa le o le makanga ruenga o kamai kai ia ma anga fsota ai magai ala sa o le mea le ngā ngambako kala ngoa foi a kilo I kulanga o portfolio se le ufa ngai e kaula nga koe kilo le ngoa kaula fa pe fo le it's a family social service for family service wala le akava mai which is ma ngai be la le wi le la akava mai portfolios uma e a fo ngai pe akala ngoa nga I me ka o development o ainga so lo winga la le la o sa ya a conversation fo se kai be la ku wa ku fo ka fo we so yak fo isi me oma mo I fo I kulanga o vaenga I kakalango ngai kia fo I mangai ka upu I fa le ya ki ai o sa o ngale mea pe fo ma ko ngal nga fa so nga e fa piko na o family social service I kulanga ya this last 50 years so involve o Congo family service I kulanga fo le developing o ainga me penga ya mission mangui ala tele ka ko kanga kai kulanga vai uma let's include ai fa finge ba le ko ya pa wan me fonga le ka uma fa mangingo ia ka uma fai fo le fai se ming ska o ko ka singa me ngai be vai ngai ku ko ya ka inga ia a ko ai le a fonge ia le malai o me ka o families amaka mai I fa ngau laiki bala utarvo ya o aku kulanga foi le o ka makukua le include ai ia ka makua o ngadi ma ainga ya le la wa ko kongui ya ai ya o ngi pe o fa ko le fa o ia lo ma sa so skas ai o le mea piko silo ka u le tunu ma ko ai foi lo pulo il mele wa nga il balo o le fa ka winga o le me ka o community development or family development ia boka ko ngaka ale focus a ko politics le wo focus ka ngaka pen ka ka mo ke le si kai ni le e vaku ko lo pulo ile a fonga il fa ka wainga o le porokiki le o mamoli ele fas ma la uli malanga awa ia focus ile porokiki por politics e kala fe ngai maonga ka ngaka male Samoa kala fe ngai male afongi male view of Samoa male life of Samoa male culture o mo values ma beliefs so long winga la elese ka fo le lo ko fonga le la ku o momboli aku se si por kiki pera por kiki nga momboli fo elese ku o le fa ka kirikilo capitalism fa ka u kope it's money dollar sign fa bo ai fa muli me ko ai ko a vele ka ale la wala ko por kiki le la ku o me i bai ka lu ko fa bo ai fa muli la lo mele de sa foko se le si vai nga i ke le ko pe mo wai mangi fa ba ngai me fa ila fo ngale i kulanga vai nga ya nga ke la ve ai wala nga ke le nga aku ka ngaka ya o nga fa ka ko pe ro le fa ko pe me la ke mga oi se i fa malie ai lo mga ai le las
Kolu kau sanga e kukuru fale. Me fa benga long ngala. So it's quite the opposite for ngale politics. Le la wa kongu wa e la uli le porkiki e kala fe ngai mo nga kangaka o le development me ka o le social development of his people. If I'm more because I'm a losio kangaka. Yeah. Within 10-20 years, o makua I kukuo kangaka I lungon me ka o le malos. Well, they will come back and help you. Ai foi se popole le malo. Anga I kangaka. Wale ai la se popole wa piko sea. Foi la mga ave lang fa mo ma la wa ki ngai ba la wa umako I sero kangaka ma fear foi le physically, spiritually, ya male psychologically. Logo winga wa ko kingo wa kausili ile mangwio ka o ngaka o fear. Or kawa nga le vanga nga fa popo ko vanga. So it's all about politics. Sa fa pe sa all politics e ke malo. Ai se le politics e fa wa. Ya e ke baru doi. Manai ta mai le tanta muri le no tatai. O le ta fatolu. O le ta fatolu o le anga nu kirsiano matura fono. Ese mai de kaftor foi le ai le tunu o le kapeneta mane tut male famsinonga ia mane a ta fatolu ai na pe fua uma ye mia samo o tura fono o le nganu pa fa ketchian na tangole te chile sila e tava ai la fa ma fo le keisi o fa le arili o feo tu ele nga nu I o feo tu ele fa ke sianu I o feo tu ele tu la wa a fia tonu ana tonu de I le keisia le wa a fia ia mori mau e to o le ma faina o fa msinonga le la wa issue ia tu si sai por o warrant for arrest no issue wa a fia nga nu wa fia nga nu I le tura fono ona o le mafai ona na feva ia I le tura fono male nga nu pe fa pe I ona fa na fo ia fa fitau I tuton pe o le tau si tura fono ia e mawalunga le va ai tura fono wa le lava le va ai tura fono I le nga nu le la wa pe o mena le tau fai mai ia le tu malo lua fala li lua e fai mai fosi la tu sau I te tonu o fa masinonga la tu te langoina ia le ave tu o tu la petai ua ta mau lava tu la fono o tu la fono ai o tu la fono ai mana ia na ta tilo ia I le ta fatonu le te langona na tala noina tu tonu o parliament ia le ta u o ta fatonu le e fausi ai ni mei tu no fo le o le tu la fono anga nu mantala le ia o le la ua va I tu nei pe o le ua li fa le tu malo ia I le tu maleanga I fanua ia fa le le tu malo o pe o le va ai I le tu la fono o pe o faila si pe o le ua mata na feuta I me ia io o le tala le tu la fono maleanga ni le o tu mai ale tu malo ia e tu lei mai le la tu le la ole apia ia a de te feita uma e se lau mori mau le situ ono se furmo tu le situ ya le mena tasia le mori mau le wa le la le afirma le situ la ta ai le ta fatonu te le fa le ko ya lo kala bo muanga kan fai ele fai la nga ang fai si assessment ko lang fo ngale nga ia ko o se me kong asia so lo mo mer ko la fo ngo le fimo mo wa so lo ngo winga bottom line ia address le la fo ngi ia le level of corruption le ia iko kongo fa masingo la ko individual fa masingo makulang o belai happen behind closed doors
so longa winga la e le mawhai o le nganu ia male whakerisiango lai seki le iarku mau whai fo I plain la ko share. That's fair enough, like plain la ko share because they entitled a voiceless share. Ia kau whai de kula fongo kau whalongolongo ma le mele mo dia ko me sa on mele so longo winga la ele o whainga ia whakerisiango male whaale nganu o le whaale kongu lai whaale kongu o whaamasingo male whaamasingonga so longo winga la ele ia se me a whape whale kau kui whaakawa inga ia le kulanga le corruption lai happening kongu whaamasingonga ia o le mea konguanga lai alenga fe momo wai whapenga ia lako whai unga ia whai aisia langa o lewa uma pea ngawhai aku o lesi vaenga a ko whaamasingonga clause o whaamasingonga I lalo le whaavai lewa uma ngā karu ko inga lea ai lea lai whaasese inga I ke leo whaamasingo lai ei o I kulanga whonga le me fe alo whai I ai ma whaakonga whiki I ai le lako o I kulanga o mea kulanga kula whongo ia reforms langa whai ko inga kemi nga me whanga lea lenga ko ia ele popole le whaamasingo wala nga kusa o lai e mawhai o nga lako flexible I le whai nga lako decision mea lea langa ele o mea kongu le sa whaavai ai kongu le karango aku ia kulanga o le fono village council ia makangaka o le kalesia le karango sa aku le mea o le origin o le whaavai I'm sorry ele o io ese mea lai run nai mea la wali lai o kongo whaamasingonga ese mea inga uma nga whaingi nga kalu ko inga I kulanga mela inga ia puia ia maua longa sao e mawhai inga intervene kulanga vaenga I whaamasingonga a maka mea whaamasingo siri kau mai lalo a most of lai ia isi kangaka lai isi whaamasingo lai they still very loyal I ko inga langa whai wa whai inga lako mea maan ngā vai kau ai pea o mawhai aku ele ku ia le ngu lai fai ala ngu me kon fai la foi fai fa ke sango la ku fa ku ia fa ke sango la ku I ku langa la fai ngaluenga al mele happen ka my address all corruption awa with fa pe there's no corruption ia makilo ia fo ngai me ka original standards o fa vai po ku mau pele awa ko nge ko kikilo mele fa ngai kamalai o ia share fa vai ese me ia mon for interpret mai kamai I onga fai ma se ka iai ia masimbe fo ngal xiao mesia so afa pe ele mo fai onga tackle ia le corruption e kongo famsgo fa fe kaia le fa longo ku ile fionga ile li palmia le uma kwa ki lia mai lang mangao ko reform umale famsgo manai so which is because o I lavo I afo ngai fai nga mea le nga fai I politician mai de parliament mai o le famsgo o nga le nga kupu e corruption le nga fa ngau mai e corruption o nga ua kele me ua loke o le fa vai ma kele da kalu le nga fai e fe sui I le fa upunga lai kongo original fa upunga lai kongo fa vai den ka ko lo lava mai lava no introduce aku me fa vai valere nga va ko super sei o inga nga kau nga make lo le ku o ki mo iala fa msingo and we got no rooms ele ma fai un ka ko fight la nga foi o la o uma o nga fo ngi readjust uma kama ko fa upunga o ku langa o fa vai lai I close ye fa nga mai le lai fa nga mai vai so e ka ua lan vai nga le te long ngai ma pa corruption le corruption ye ma ko ki lingi uma swam
fa ko ai lo ku la I mai sa mo I se me file mu ai le tunu ai mai sa la ko fa masinga langa I ai politicians le ai ba ko dia la ko politicians la uli le fa ia ku la fo ma ku le o ya e se al bela uma fa mau fa ko e se fo me le musu ko test ia le ku langa o la ko fa nga me ma la ko fa nga ke ni la fa ko mu o ali singa be pitsin ka o ma la le ku porque layer corruption elevado o la o famsingonga ma le politics ma le politicians de fa ma pe e o le case fo le o skamiki ma liu ya me la ngai le o corruption elevado le o famsingonga ma le politicians e fai ala si fi feu o kamanga fai ala si fi feu o le kele ia fo le o le mea le e fikami ya I kongo le vale e fainga kare public o nga mala mai ai o faisi mafanga o kulanga o corruption lai happen ai le vale koru le me foi nga le nga fale kongo mo vai mangua se ka ko kongo mo ya male lo por fe me asuru ya sulu ku le o ki sulu ku famsungo yo ki sulu ku parlement o le se me so ke le nga luanga ka fai e fa kai o le wa nga ile ia malo fenga malo la uli male bala awa kai nga isa olo ia marok lo au ko fa kan malo ia e manatu o ta mata upuna ni ia fiafi ono ta taimi ai ia le apanoa ni ise vanga muri e te fiesa uno ia ma ta anga I lo fai ngor si ngor ta po kalame ma fa lon masalo le ai o le wa paulo ka po drugs le nga mga kalanga ko a ke mga ku o le uma wo kele ka va uma ku la nga ka pu le pe nga ka penga ba ka wo me o ka pu yo ka o ya mga ku fo le wo kele ale le saole aba ku la nga va nga ia wa ko fo I ki ngova ka sili ka fe lo inga ia so ka ya ka sala ofisili o la ku la nga ka o mole fa boy la que sianga foi le vas fo o la ngai masina ma ko io o ki masina o to ia o to no ta maruro ai ya o benga oficina ko ai aka kele alo ka pa po io o stofina o to ala suru matu Christmas Eve na ma fai la vongo ngai ke fai sa shopping o Christmas ai o le me sile le foi fa fonga la turu la fa se komare al ka foi po kalam ya ai ya ka fo bola ko se ka ko e foi ngai vai aso fa bis ya ba ki maki o la ko fin ngalo mo le si me fo au le fa malo fa fi kai ngai ya so mar kula ka pe ngo fa yaku ya le au uma alanga aku le ka au e pe ngo yai le fo wa e fo la me fola me o mai kulanga o ka vangi ngofo ai ya male fa kama swali inga bale kungu ngi yaso moli le nganga fa tai ya pe ngo fa yaku ya ele mo fai nga ngalo o nga ka afeng e ka po inga manga le tudu fa casa boa kupu mo ngai ya ai ngo papa ai ngo ngofo ya ba se foi ya le usunga de usonga pule mo kubu ai ku au mala ko ai ngar kai mar va fonki ya o ia nga sam fa fonga anga fo nga mai le ku sa boku o kai ma ya sua mar vai fongu fo mai kulang ya kamar mangu ma ko fa ulo pa ia nga sam pe ia ngo fa yaku le ua ka penga le sa o le alo la ri ya be se fo le ko inga ba la ka la alo yuka wa e faiva le so wa e fo I faiva o kulanga o nga wenga o ngai ka sanga ya o nga ku le ya wa fa malo ka po le ma fai o ngalo la ko ka po inga pe o fa ya ai ya le ku ya o le ngai ya so mar ka ko fa so ya o e fe so angi le nga pa ia male ka ko tai sili fa bakala akiri aku ngisi me lan ben malosi wo o ye le banga ko ngai ko inga ya o ngaka ngala malosi mele tua a o le kuala ngake fa umam fa bakala akiri e mau ai le ko amali male a ko
o ngai vaenga ka ko ye le nganga o Krismas ia ka penga pea ia kupu mai e manu sa mo so se kafa ele au ke siango fa ka ua ia la ko kuranga o Krismas ma ko se fo ia lofa le kua purpur ki kele mo moli ia ilo ko soifua ia ele fo soifua le kingo le bauli ia fa sili le fia o le nganga ia wa foi le fa mangunga ni ngai kausanga ya liu le vai singa ngai ku ya bawa li ila ko fari sunga le ya se pi yama foi ma se kau le mau ko inga malala kau ya ka ko malo lo le va ya so pe ga sa ngo ya ko fo kwa i fo i ka ko pao i le ya ku va ya so ku ya o le nganga ko nga bo bodi ye lo ko so i fua o le nganga ngama le ku langa fo i le se kala ku ya bai ya ke ngai ko ingola la kau ya ba se fo le ba ko fo sa ba ko fo pao bai kuin selangi ya fa kai mo me uba le ko ka po inga manga ya ai fa buia le ko i la sanga uma ko ngai aso nga ye le mandatu fa pel mangaku ya mangakua i lo ma fo fau i ma vaenga ngai ka ba kai ko a le ma ko ainga ya ma u mar ka ba anga lo ma fa sang ye ya ka hua fa mai le ba vaenga ngai o ma ko a ma vaenga le ngai de vasa ya wia a foi fu sai o kapa kua o lofa ka ke ma vai ai o lofa foi ka ki ko fe lo ya mai nga ma vai ngai de vasa kai ba ma ki de fanga ka ke ma vai ai ngai ko sanga ya bang wia kele fa bo mo ngai ya so ko ya au for sa spending ari la pocket money ari le la ko ia pe pocket money ya foi fa ka usa por lungi o Krismas ai bangu ia kele kulang nge ya so mo fa ba ai ba se foi ia ka penga ku le i le aso ka u o le faola ia pe o ngau ia i au ke sang ia fa manga ku le ka usanga mori lo ko se foi le se ka ku felo inga ya Samoa o la ko o nga nge mai ku selangi ka ili pe i fata rupena ya fa soi fuinga ia lo ka po inga Samoa soi fu ma lo fa tai lo fionga ile tapa au la taua lo fionga ile matua lo fionga ile swafa lo sunga ile tau ili ma lo fa tai mo lo sau tapo kala mele ni yaso aftai ile tapena ia ma lo fu ile fengo fie ni mea fie ni mea tato te faia e tangi ai tato e te le tala tangata ia ele mfaila un tato tu ole me tau o tatu sau le e fa manino fa malama le atunu yo ese malava tangata mo la tu fu ma fofonga ta te olo ile natural meo le fofanga ma meo tatu fana na me tatu ese tatu va ai mea ai kwa le mea ina ia mafai ono tatu talia ina o se me tasi iai manatu ma fofonga mo le lumana i langa o fa mo le so fu ma le orba tato tele to e ola tato mo tato la tato la e manuia i si tangata o fa mo foi na malo o anga wenga le malo fai o fa mo o le malo i manuia la tu ia o tato fai va mtiute ia tena ne fo i lo fionga o fionga le matua ia po lo sunga tau ili ia e taua tele le ta fa soa ia wa lava sa mo fa fonga ia martau fai fa manino ai mesera o fai wa fa le mafofau yo e tau tele ia i tu inga tulanga ia ina ia pe me lava le tele tam fai na watu mata tau tele mta muri lenta fa uma ia o le va ai le nganu o le va ai al fakirisiano ma le va ai ale afo e tu la fono au o se temi le lumana ita te toe o ai le mele la i fua uma ia me ia tu la me temine o to tonu o parlemene o fafo o parlemene o to tonu o famasinonga e fua uma taftolu le po pa leni le equation ne pele ai ai faftai o le ta fai wai faftai mo ro favor sati o le nei aso ia manuia tele famia tu le kimasi ia tatu filua ai au le o le tausan fo ia inalo ale la fa mata tatu filua ile se me momo
le fa ko le falkua ma ngo falo ngai meleke ya e mo kele ka pega ko Christmas ya pero ya so i fuam menua e fa ia o le nasa mo ua ia mo le ava no foi ia pasoi foi malea ona taua ia o tangata o ina lifa de mafofau ia e mafai ona tufatu mafasoatu ia wala tu fita fa fonga ia tatonua ia nem ta upu ia te fia tala no ia ona ia pe ona ia langa lesa o tapena ia o le tulanga mena la no to yanga ia nta mubile e tu watu e fai mese fa soa ale sunga de tawili ile ta fatoru lea le ta fatoru o le anga nuku tala le lei ma le tula fono wa pio i le maram na uma au pokikia te fa de mena utano tu pio le ta fatoru le fua uma ia mea e taranoina pe fa porkiki pe fa polea lava tuinga e fua le ta fatoru lea i le va ai le ekalisia o le va ai le nganu ma le va ai le turafon ma nei era mele ma fa so ni mun e le ma fa ina fa pe o turafon o le fa msino o lana mta fa yoi o le fa matalo turafon o na lu noa ya le turafon o ya noa ma le va ai mai po le ase va ai le nganu yoi o le ase va ai le tala le mele Wele e se tau ole i paleni le vai e tu salava pe fa pe o fa masinonga o lan ta fa yoi o le tulafon e te tau fa paleni ta ftoru lea i le vai mela la le fe feu le ta upu ai foi a fale ali ona ele italiaina le fa masinonga ua foi ua taula ia le vai le fa masinonga ia o ia o lan ta fa yoi o le tulafon fiota o toile nganu ia na tau na fa uma tu fa pena ia le kala memo o Samoa i le tau a fa fo mai le fiona le pare mia e na tena la moina tonu na vanga le o tu te mine i le fa pa le nina ele mauta o Samoa ele fono Samoa ma le fa msinonga Samoa me uma e va ai ai fa le kalisia fa kevsiano e va ai mata o le nganu e va ai fo i mata o tulafono ia paleni ia ai e tatonua Samoa tatu toe na ieri ina o malili nofo vaenga ia malili o fa motu le tia sei ia o le na ua vatu tusi sai mo o bua ia ono ua bua le ngā fatia ia le whamasinonga i la sona nafi e toru ia i le li o alema ia tarusia ia tulai mai istulanga le lei ia le whamasinonga tonu fu i whale alili ia ma le vā ma le whamasinonga Samoa ia o nei ele ma se upu se tala tatu tue whiro i ele aso tai au ua lava le tautua ma le unanga ia manuia tele ia le tai o le tatou atunuu ia le whainga malo o lo tūlai mai i le nei vai tau ia le atua i lava singa uma ia ma le taumwhai ia manuia tangata nuku o Samoa ma le malo atoa o Samoa mo te minei o lo tō ono masani tuila epa whaaftaili o sua tatu tue wheloa i tai au i le taimi masani